Kumasi Jom. Hey, wakoduma zamo yafidie. Emma Tromu bidie kope bibidie. Asem Mpe Nipa. Yaba na yaba. Yeni ya chen kuchenkua. Yadia tumpai extra ya kasa asye. Wakoduma zamo yafidie. Emma Tromu kope bibidie Asem Mpe Nipa no. Yaba na yaba. Non swamba pa on sima edunum. Ewa Sompa 93.1. Yedi etwago wa Sompa TV na so. Enu tino sabre no die. Epo ebo pata bri anya Asam keto akra. Jumadi o matu omrasa mwanka. The Nations Anke of Alumba. Watia ne nan achi kakra. Kwakwa sechi Fletcher. Wano so yade. Producer yane no edi juma. Kwanta Bisa Isaac. Yenya kwanta so twemani na so ha. Ena yebegina. Na wuko master control room hwa MC aho. Rasford. Oye koko sa abrantie no. Ne kala no efe pa na edru sa no so a na ema no hanadwene omo hanadwene ne koko no edamu sron kokra azuka we Nigeria ni ne faso Ghana ni omo atawruma na social media applications no Facebook, YouTube and Twitter no ye ne nam so nko tentan video no adwuma eno ti no subscribe say afufuro hebi wontie bi emfa mfiri ho na wukọ Sompa TV ho so a ekoba jasi semprimo bema oni Davidie omanta wuruma na yedi atwago enso ewo so kofro bofo pa bema asuketu o meyi pebra na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me na mete adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansan pian wo se kampian ne yeko akoyanim ye obi ka kira santeman ye obi kira santeman ewo dwumadi ewe so enya Asem keto akra omna zamwo bibia bokọ de Oforisuo be ma nyakopo miaso miaso da afide de be yimi na che you say the ma kwadri mu ekwa na me kira manfo se wani akese ye ba ne ani akese but nipa bi ofi omo da so yira nipa asia kwa kwa no nipa bebe yira na no me pese me bodin ye de nguase beba nipa no ye adwuma o me na me san so ne sade ne sifo me o ye adwuma ba me na me ka che o ya metima bodin sisi oyo ba ya Grace oba ya Grace o yira ne birthday o o yira oba ye di ne birthday o yira de bia ya Grace oba ya Grace na no akosu aso manzo yira nanka me se menka ba maka kuku ade wanyira da so no openam obi openam bi on tanyira na I weekend koye because weekend emu wadodo nipa fefeyen weekend ye chese ye botuma ye dry entino se botomu nya sa na te hu se opese wo ba adwuma ntem because weekend hu se de bia no se ye hunu ehuna the weekend de o fie na ya na hu se Ghana makase e ma no mu ntenye mu nyina Ghana fo ma no bebre na pa de sre enti se wo fie saa bi wa akoto adwane kura bra o mo de mahu de ade ba ko agbo me krampe no wo koto aduane wo gina ho wo betobi bra o mo no mehu idi mehu ache wo de mahu idi o ma fefe ye papa Ghana nkwa na akope oba ade cha na odeka Ghana nkwa Ghana oba ekọ na hu na fre na ase pa ka hu se odeka aya na nka sebe okode ne kwan nke da wiem ka mema ye kwan da ma ho na we de chise wo charge dinti na se ko ba sa eso obo ho ka nyanti na ma fia mema ni binti mpa ma no oba ya no ape me pese me bodi binti me ngwa binti mi e bre ntimi because ade cha wo de ka na me ampata no Oforisuo okofo ba wo demand a hwe ye sre o se wo ba onutuni bi bo nyum bi apusikeleke wo se wa de usika basa na de ne bo ene mema nso hu za na moka ene nso ye betwi dragon ye betwi omoka ya na manager ye because we sa dia apuskeke omo de fe mema no ti mema no so hu no mse ya sa na te ene usika besa na de ne bo ene omo se sa na te de ene nso ye betwi black eno e original meter mo no nansa original meter no mo ya na drum bi akatiti mi so ne feni sesei akatiti mi so edrum me bi a ye wo ba bi wo besi ne de wo ye ne ho fiti ase no
Samri when you be crying with friend as in a pet. I need a friend Zakati so. Aye, and no wild babo and pissy. Oh, my baby. Of to say, oh, say at the tenor say, why you paint mammy talk? One re some man on a one re no one casano. I am Mambisa. So what I say into a bar, a catiesi so. Satam no, the open no pass, open, the open sun can't die. Unya tasted that, a catiesi so no. Who's a cocoa boy and see what is Siswa F. Come, so come, so what I say. Within year, a catemazo. Nemu akateba so pet na popo ayeda aba ho eti nipa wo yo ba na osisu a edu mebi hwe wabra boyie na bedu mebi na wajapade no apuskelike na kate asiso enti eno no de wo pepa won san kanda na chese kwaku ebo so na kate asiso obi ampe ye de hwe enye ye eno friend pentima mento ana mambisa ai because we kan ye wo ba ma bi wa oba no o hwe ne tete picture the way no si gina so asia na wa ni mpoko atwatwa so eto ye nantu kokko omono ofoso so ne ko ba sa no ne o hwe ba ma bi oda no so obon se wo subu ni mu akati asiso ese omi won eji because wa mi won so anya ho na ebepe obi ampe so ntia na de bia sase mo ye kache ye nwa ma no bia mo ntia se wo si so atobo oh be ma de obo akokora be ye 30 years ai 200 years kura na na se ogina so okaso no oba be wa one ne na se wan de na ba social media papa kokora bia one ne yire akatisi o motutu kinti a o mo ye we ne so what ya say enti dia na ha adwene no be ma de ade ha adwene se ni kwase wo sei be ma wo sei a se fa se oba pa se ubenya oba pa ne nada no e so difficult mema yenso yakate no be ma nse ho unya bi be ma se bia obanu nu koke enoma basa ensa no basa no waye basa tese wo se kura untwitwi se be honam kan debi unya bi ba obadu obenya bi se be oba obodam kura na obenya ne taste na wo ko ma pe ne wanya bia ne wampe wo se so aha sa na tie ene ye kan se be enwanu ma se be o ma bobo adami se be mpreduasa ye wo kromo asikafo bi a se be o mo de ye o mo rituals omani bi dansa no musika aba it will bad ye se ne tie bia no ubetimanya bema na mmom no idrume bia de wo pese wo pe no ana mre bia si so no the way na wo si gina so na memma akese eba wakwan mu no idrume bi no ahwe ho so yi a oboa ofoso ye kan ye wo maamefo bi a omanya mu fie ko animu na enso the way yo musi ye o mabrabo no omo ho akono oka ne yeji kire wanwe abeka se ente saa enu nti oba ana nipa bi ato a ade meka cho se hwe nso especially oba ofoso oba ba ana se onwe ba bi wo se ne ho ye one oba timi mabusua esole ntem okay oba e wo fie a otimi mabusua pegya ntem because ono kwa akofa ba it wo ye ne ho ye won krofo bi a enam akonta so ne ma akonta ho ato no fie anokwasem short as it unwa ba bi wo ye ne ho nkwase ade bi na wo ka che ne wontie ofoso eya it wo ba de wo benya usiso a enye suku asem but ye ho ye tobo kata ho sie because ye duane ne mo ye duane be ma nya sika se de na obanka ho wo boa ne de nya de sa emmo be ma bia so pese onya oba ha akono se de be ya wo kwa ukoto dokro na nchi na mayede ya papa na ho no akona otimi de wonsa point se mam we na akono sana be man so pe oba akono ofoso da meka so atase akwaku se ade akono de odi chanet ye enti edu ye wade bi ho ofoso ye se omra samoa afa wo ba bi ama sebe mpredua se ya chi no ana ye hu so omra samoa girlfriend ampa ba ko hu oba no obi kwa timi gya kanfo se awodi omo no twumu ta ese wotom awodi edisa na senya enkoya no mu pa ofosu pa de se wo sitie enti wen wakofa ba ye nim nipa bonso o but ekwa bi so no esese nipa o ye ohun ye because se wotimi koto nchi na koto adwa na don sa point se na mo na akono a sa na nipa da se o ye ohun ma ohun ya akono na se kwaku chance bia onimu aso ewonimu aso chance bia na mu aso no ya kan saa emom me de mi tufo ama nipa da sane bia wotie Sompa Asem Mpe Nipa ana na bi me se ye hu yie
kata ho ma ho nye hwam nipa bi ho bon nipa bi ho wonka nipa bi ni wo mu ni eti abasa wo be kos ohia mu saa because de wo ba no obehu no ma bi won to wokọ o ma biem Oforisuo enti eduru baby a obi wo ho say na dai menko adai da bi check wo re Oforisuo eduru me bi na sese bempre bia wo kofie na bia wutie program bi ana wonam bi na wutie program bi say sister stations programs o mo ye ebi a Sompa say ya friends Sompa nkomo yenua ba mesa program ebi anam ba bi na wutie na ebi a okohwe oba bi a wabetena so okase mikunu agya me bema bi wabetena so okase me yire agya me na okohwe TV na hu oba akoro wote so bema akoro wote so a wugya ga chesa ya na ye ya senti we de waye hu na oba yi wonyaawo de waye hu bema wonyaawo de mo pa ne koche na mfa me de ma me adebo ye cha de ma akora na eni kwase de ma wo eni kwase de ma da bi wo akora eni kwase de ma eti e be sre ya na che na family de ma che na fa ede na wo ye ya bema ni jaawo ede na ye oba ni jawo ye hu ye kakra Oforisuo ebi mu ka hu bi na mu kunu mu aida e jawo mo ebi mu ka bi na mo ire no ma jawo mo chesa ahunidie no hu ehu hia Oforisuo ahunidie de se bible kwa de dikan ehu hia eti nipa bi wonu akotena ho enna we bi wo bi ha chese wakotena sabe ayamesa anim obi akotena ye nya nwa bai ante na anim obi akotena mama efa anim na wo kohwe wo ba bi tiri hu ni nanim bi odisi wo ne ka ba bi ehye no na ni kuna jame ade na ya okuru jaw akono pa ebo hu no wa nya bi ama ukunu wo be jaw obemma bi susu akotena na meyire brama bre no ho ena meyire jame uhwe natale ehye na kakraka chese ni tiri wonyi na bodu se won tete ho jese ensam basa oba na obejaw akoni baby Oforisuo oba so kase wagya na bema kase wagya wa opa kofo obusu apani bla omun kaka obra ne mo ne bede wo so won pe Oforisuo wo so won pa won pe eti better say enne no nipa dasani bi a wutie ye bia no esese wo map ya ye wo show hu yie Oforisuo dumre bi wo no bema se wo ye okay wo dress ami ohunam enhwenhwam ami chese bibia bi kwa Oforisuo wo pie kura na wo yere obusa mande na mpacho wo kwen na ye mo ahye but edumre bi na se wo kunu enkoyi a ana o yiri enkoyi na ye bi bo mu fie na so woko na obeba mande a wuti mi kan se na hwe o ma me kakrai o ya ti o hwe o ma me kakrai enkoyi na just wo yin me se mema bebre bi o mo pon adwuma o mo tifie o mo ti abonten no mo nsa o kofia won koto hwe aso maka akono bi ani ho bibi ani ho okọ but se wo yire akono wom na wo pie na akọ adwuma na time nso ya bo so hwe time because wo kọ akoto bibi Oforisuo awade okoto bibi sese okoto bibi a akono Oforisuo de ne beba se obekofie na wo mo apartment na o yira hwini kaketwa na sebo ne nam wo na sebe bibi ekoso okọ asa wo ti akonwa ye Oforisuo wo ti akonwa na obayi ko na do wani to hwe ne kakra wo yira ko dwale so madika kaza me pententente na wo tete wo yire kakra wo dwale kura no akota ne kakra wo fa na wo sra na wo tete no Oforisuo enu kura manije bafie enu manije kura bafie ti be ma wo pon a onka bo nti wo bafie tintetende wo ya ade o ntete ye nyina na ya ade se na no so tete bi so enti de wo mu nyina na se Oforisuo wo ye be man so na nso se wo nso woni wo yire nete a ma wo yire ho nto ne kakra ma wo yire nya akono kakra be ma bia nnum nsa tra bonten aba na dwo wa no kuroko da so wi petition woti abonten aba na dwo wa no kuroko no bi agu ni yam onko fie kakra wada ho na obai wono obai na da ho o kesu se ya ensanko akankankan na aduane odi na agye ho na oba no nya Oforisuo me say ye mu bim yire nom ene ye mu bi kunu mo mahwere efiri ya nyankasa nya bronsam bia walja ya me na me ka cho efiri ya nyankasa nkasa enya bronsam bia nya na na bi otifie ye wo ma bi ho no mo manyinyini ye wo ma me fo bi o manyini pa but Oforisuo mo hwe o mo so ye enti na ohu o mo hu akono okay wa mo hu akono ene mama Angela mama G owufia ha sa baba wa wei owo sese obra yo ko dwumadie no ene ye ne no na ebetwetwe nkomo ewo dwumadie we so mama G kurufurum na mami wowo sa mami na nkrofo bi koto no ne ho ashota omode ewia ne fon no
ene san komo no ye bedi san komo no nyina e wa afidie wi so obra ye okon adika aka kiro se dawuku ada bia ye dwumadi a ye de ebebrɛw tietietia na ene obra ye okon no ye ne mamaji na ebetwetwe san komo no kwaku mamaji krofrom no wo krofrom enwa bande se ne kasa anu nse okuta mafia talk okuta mafia talk unse kasa ye kan owiase na doso ba ope kasa e de pa eye mafia kasa oboy na wase say oboy yaro ede mi hu kra ujina manu so mi hu wada o e ka kire o me de me untimi stand me o omo kasa no se de obu ho a ye kan mafia obu ho a sebe men kasa mamaji bi a we gato ge men kan sa obu a sa kasa no woni mu because the way musi kasa no ya na efe utie mamaji oba ya ye na ni di nkomo ni ade chese utim se ne kasa ye de keke sankrofo no no moto na se wo kra so wo kwa ompese wo ko nkomo nkomo de na omo nso ya no mo mpesisi oh yeah sankrofo mo mpesisi unso no do obe ni bi obeka do obe ni bia na obeka won fere ade na me na na bi ka se bi o so dwa nwan wo bo hira sankrofo se ehu omu no me ka cho se omo amo gato no so ye me kan so ate ase wo omo hu no omo te a omo adwen ye clear chen do ye wan omo ye very fast do ebi wi ade obu ho no ma ade da okro befa akwa bokoke obi nsusu mpesi especially kromafo na omo te abrabo ase na omo ayo omo gangale omo moden no on se sa ye nipa yi dako ye befa na de na ba yi ay ashtown ye friend say guy ya obi wi ade a na wakwa ukoka chana na wakwa jama okay spiritus okay also spiritus say one person system okay dako I hope say abrabo ye de ne beba me be engineer de naba na abrabo mu nsem no sa spiritus un say se uwia obi ade na akoka chire na baby oba fight akwa jade oba ji abro ompe ba sankrofon so obi so te baby so odi ni hu ntro se watwa ni ti rasta wa ne hu se be mafia asem no ebi o ye krof dabi anyo mu nyina o we voso o hia pure rastas na rasta pa se kase rasta enya rasta nko ani se obi onum wi o obi ye rasta onum wi oh yeah ene obi ye rasta obi ho rasta no ene onum wi but ohun nipa mo bo on pesi system so but ha obi susu kwa sorry kuta bible we obe mafia ofoso obi kuta sorry bible ko ba we obe mafia so enti ayesa eti utie o mo kasa ne ade a kasa bu ede mama ji kasa ne ade o si kasa no unse ede enti sa ni pasa oba onchen a ekwan be ne fa so ne kasa ayesa e won sa na ne kasa ate ana wo besuan minim se nde wo ho and de wo bebusebusa because ne kasa na different and I heard the way an okuta voice na emu odu kama and I heard the odi aye ni obi di aye ni bia na obeka because onye so fitting ya na sebe enti obi a wo kon fa so de gini din enti aye okay anoti eye newukuo eye brayo kun eye de ya no abrabo no akukuru ase ewu ne duru ba bia tu sa ho kire pa duru ba bia ho se de pa na abrabo no akwa akoye sa hwede no ede no enkosi kon debi ensakra ye beba sa dwumadi we ni ahyehya ye de betenta abrabo na empo ebra bi obi abo a eso ani no na oso wasua bi de enye no ye yefrim na ma abrabo no so akon e de akonanim yenko na yenkotie wi enwum wi mra sisi a eyo brayo ko okay eyo brayo ko dwumadie na sabire yadusuo no medical ka cho say ye ne mamaji Angela kurufrum na baba wo na ne ka say dese ye penu ye bre papa eyo brayo ko mamaji memo akwa aba fine daddy bibi aboko de yankopon ado obrayo ko enye bete ya ne mamaji na twetwe nkomo wo obrayo ko dwumadie so ye ka se Angela mamaji a woni hwan oh daddy Angela mamaji de minyo bia but menso ye wo krofuru ye ma me mo ne abusuafo nyina hwa na etie
Na chese wo ye Kumasi ni. Kumasi tukra e bon. Chese wo nhye dan tena kro kitwam da. Da bi da me kura menim ba bia. Wa me kura di mdru asafo ameyila. Adai. Menim ba bia da. Krufu man na ni. The city of Ala Cafe. The city of Ala Cafe. Usra na wada. Mama ji e ya brabo mu nkomo. Efiri wo nkoda brem adwuma be na waye okusuku wo hefa. Dada me ankasa de misana na mama me de me call school be the mother's choice. Na waterfo nhia yeso. Te ho na me call school na ho na pieces. Ti me group P5 pieces na chese. Me mama yi me free o call West school demonstration. Junior high school B. Te ho na se. Te ho na wiye. Wiye. Etu ko school no duru sai. JHS. Ana wiye school. Ana me wiye school. E de na ma wiye school wo JHS2 no. Madam bi de me bia wasemenye. De obe bia. De me bia o chere French. Later them say me viri zorera bush rain is still cry wasemenye. They watch me nyina dada. Me sua. Kasagu microphone. Daddy na say madam mpe ba say na da komesi madam. It say paboa chele wati bi do bia kwanya no. Ti me sirenta me sa. Na say me madam like she mensi school obi. Ti madam ni tina ma o je school. Madam ni ntia. Tuja yere teacher for be we chira kwaya na. Dey me kwa me jai o na mo ato mo pa. Adai. Ni je ba ye daddy. Na ha adwen kakra school. Dey be me ha adwen. Se wo chira de. Na wutia. E wo se collect o. Ebi asa ka asem kra na wutina akọ collect no se wo na wo ye. Munim chen ye. Eso de wo chira ye no. Ventilation is the process to get fresh air. Process a mixture of gases. And ho. Ti ko ka na say for the joint. Ti na me chere job pa. Na chese eduru ba bi a teacher ni na de no wo ka no. Ya na nyamla. It is a teacher ni no tisa na person correct no. But say wo ka French bi na ya de French pa. Bibia, madam no ma me jai no French madam. But say wo ka French bi. My head, my shoulders, my knees, my toe, the French no. Sa, come mintie. Rezete mes amis vieux résoré rabouche rené. Yene mama ji na twetwe nkomo eye obra yokudwuma die so mama ji si teacher ni ne kura timiti o kire teacher ni no a wo trena o mente to ndie JHS2 no a na ode ewie ni school se wo ya de adwuma that impact me provision store provision o mo to na kama o yehu adom so the wa kwan shi yehu ansa de wa wonim edwane bu nkan fa wo so enti sesi a no ankasa no wo kunu a wo ne tie no wa wo sei sesi a de mini kunu bia dadi adai babele David mini kunu bia dadi wa brese sei de masevo mo na aye masevo mo collect pa tun wari biem minya me wale ba sesi ma blade kwasi afford dadi o ko bo se bebo o de wa kwa shi nyankopon sa na aye bokoboko ada me nwa o ti se dia wade dia fono oh awale information da wale sa na say dadi fa cheme me se je nya me dofo sa ti u bi ho oh me de me ni obi ade say I love you there and me ni obi am na keka sa debi tunku anada na I love you daddy na fe de adani ahiti be wi asese antena ti anji me ne me mada say daddy pa ba chi ye yo yo na yo daddy e che 50 cedi ti me de be pe na bia ani antena asem bia de ye na me pe manya me ache me bia nti just what I was saying daddy ba chama 5 na yesu age wan wo hwe na yesu so na aka 4 o mani din de say me wo kwabana poku na me wo akua santoa na me wo obi na na ya obi ya na ma wo afie sika ma miska ono ye last born o mi na akusuku ana o mi sakusuku na last born de eja sonam no fu onyine sa me wo na fini mu eni
No, okay. Yane Angela Mama G. Na twetwe nkomo obra yo kudwumadi so na omanfo dodo no a na omu follow maami wo TikTok wo ene okeka na nyoma bom wo TikTok no so anya asem ketwa kura Mama G omanfo bebre ka wo ho asem kuma se monten so omsi we no nim yo na we no de ko Bob Marley kura jim ana me na me de kwen onimi yo faso bia maso tibi de ma jam ti se wa jam kura jam daddy okay so bia ni so okay enti sesi ano what na get to pain oh that guy I was born in ghetto my school even ghetto I'm a man in the wa kura be wo obugu yi afi nyame adoma ti se wa pia free ho me pia free ho ho abrabot te se ghetto yeni ghetto ho komo ho abrabot te se e ghetto abrabot de odi ye utran bia oble ensu o pasu nya binwale adentia se ghetto de da se bi o hwa bonsam boye pa ene ye kɔ ho e wode mfaso ne ewubla tibi ko total ba 2 cd 5 cd ni akoji 20 million get to what the mom will cry no ya ne o ne eble ye doso e bia ba fie bi so da so o enti wo mu na na wo get to no e bi hu a wo mtimi sere wade da bia mo sere ba wo store ho o ma me pa no na me sa saboa da de on se sana yesu nshira o ma me nsu o si da bi se sana nya me nshira get to ablabo no ba oble obi okro ma me asifie kese ble fie keke kra dada omma no koso ya no akọ se da ye ble get to na nkasa de he se wuwrem na yehu antwe amfiri wa da ye ble eti se de bodania wonam no nim ba bi o ye de oko get to abrabo no nya se mbete da okay yane Angela Mama G na twetwe nkomo yempensuo binom emra se nkomo no mo ye de ba bia de nkomo no emfa no ye ghetto life ho ene ye betwetwe nkomo no dodo no a na ye de afutusem atato se ghetto no ebeboa emwa de ene momre fie na nwoma ntimi enkoso ewa abrabom 21st kenek ye siatica expert odofo yenko 21st kenek wate na 21st kenek se menkan chiro se sa siatica no yade bia yentim yade eso sisi ye fa osire mu na akokoma kosu na ase yi papa na woso obetumi atu ase de ama ye kan na no ye ko Europe be se ko South Africa siatica yade no na ye tu ase orofo bibiduro so na ye di tu siatica yade no ase eno nti se wo ko 21st clinic ya massage na laboratory ne scan ya de ni nyina da wo be fa santete ni mfidi nim na watumi atu siatica yade na se no de ama wo se men kan cho se yade bibire bia de free twinwa no kosu na ase no obetu ase de ama wo 21st clinic na se men kan cho sa kumasi atwa wo basisio aha eno wo wone Sompa TV Sompa FM no ene wa abro sa ba kumu eno nti se wo pese obehwe wo ho yade a na wo fa kaya wo se obesi wo 21st clinic anase Sompa TV brei na yemia wo ntwere wom emfama ho obo asekanse quarters call Johnson akra ye wo ho sunwane nkran na tachiman 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 3 eba center du papa bi odia badwaso na etu koko ase no enya asem ketu akrakra 3 eko capsules koko master na koko na poma to uja onan ya emoja efrimu eba wani so ye wisi wo posa koko no duru ba bia ntumi nya onan koko no na ha wa adwene sa no dofo edu papa meton ama na nwumere 3 eko capsules koko master na me kamfo na me dia ma wo dofo entise koko aduro bia onomu a ene wanhwe ye wanhwe no gya na agu ho no da bi we di onomu a to say the normal living or for yanko battery eko capsules ni bi ne fantu eko kwa asewate kolina ka badani heba misti heba apidan ke kwa yebenya bi ato nye de atu eko na se 0546107107 0546107107 tabita kan ke se menkan to se diabetes ni prostate ni infection ko afabra na omuntumi entu ase emfama or for yade be na de koda tabita clinic a wontumi emwa wo ama me ne wansa yade
nipa benya so na ya de kro ya Tabita clinic clinic of the moment here na make am for na me de ama ho wo se me kan tro se bibidro shon no de tu yade ase Tabita clinic no or for free prostate scan no so wuku ada ya wada biada be makọ na ye nhwe ma wate na wan hwe ya prostate na betumi aha pa na ye akọ say ho yade wo Tabita clinic e wo Asante Mantem wo hade a ya hojo da ban City Junction ho na behu Tabita clinic here enkran sunwa ne takwa de takwa ubehu Tabita clinic ho odofo Osei anopa no nso kosi enwere no 9 wo ye adwumo juada kosi fiada Tabita clinic yekotu ya de ase 0260 196219 0260 196219 Tabita clinic na me kamfo na me di ema wo eyekitima orofo infections no dia kitima obetumi atu ase no dia ma ho eyekitima yade be na wo de koda kitima wo tumi tu ase mfa ma wodofo abibiduro so eyekitima adanse di amanfo edi afa kitima hono enya asem ketwa wodofo yekọ na yekọpa bibiduro so ne yefan tu yade ase yade bibire bia de fruit nwa ne kosu na ase kitima so betu ase no dia ma ho orofo adanse di trodu a metumi edi ne ho adanse se eyekitima yekọ abu akwawu one methodist aso da no ene bo ho pe na trebu akodua secondary school no one no so ena edi enhwani modofo kitima wo ndu papa eno tia fia yade enkoda no yenyene ma no yi 0246914717 0246914717 eyekitima obo Herbal and Medical Research Center obo ye ne betwetwe nkomo enche kra na enwoma enso atumi akozo Osboagye o se ye benya TV papa ahwe na yatumi enya Asem Mpe Nipa ahwede a Osboagye TV okokoko fafiri UK odi aba no papa Osboagye se men kan tro se any TV ode ba no hotel TV hotel de mpa no ne bre na TV no de eboda ho pra na so inti pressure bia ni so yekoto Samsung LG Philips ebeboa pa wase men kan tro se fridge nko ade ode afra America mamu na abawu Osboagye Enterprise na mekanfo nam de amawo twenebu akodua suku no JHS no one no na edi enhwani mu sa na akọ Dr. Mensa afamu wa Ashtown tasi rank wa obehu Osboagye Enterprise yenkoto TV na yento fridge papa na mfani adwuma 0277788845 0277788845 ana 0244363663 0244363663 yenko na yenkope Osboagye TV any fridge ni bi 0242026375 0242026375 Osboagye Enterprise na mekanfo na media ma yenko emfa enko yanim wo bra yoko dwumadie na sabire no yene mama Angela kurufrom nia baba wa wo no de kwa asafo kro bayira na bra bo nyina kurufrom eno bo no ma me enti so far no wo geto no o mayo madwene se o mo be free ehwo ana sesen waso wade no Doctor Biasa me yale kamisme danas ye wi an mamo danas ye twetwe nkomo ni wi a wate memo da doctor nas no achia wa dofo kama TV na ba eti so far no geto ho no ehwo abrabo no ya na obi na anwe so pesu ofiri ho ana se ho debro so ana da obi kura kwa na anwe so pesu ofiri o so afokubo ni nti no nna mfo bi odu na ho ball mo ni 20 min free ho na yede no mnya aduane die oyo ba oni se petura ndusa de be sane de na sa wa oni ma so fo aso be didi oyo be ma nso so a dise bi kura to da okotete fa oyo dey okotete okofa na cheso akowia oh eduru be a post fo timi di gumo so pa da bi amusi wa kura de hoyo mu fie obitimi kasa aban cheme on chene nko adai to able ozo group be bi ada da asa aban cheme omoze bunyina
aban no kro he te bi ade do so da obi ti bi ko osabai fa me ko abre na nansen so mo si ade bi abaya se red omo ya no gina ho tonku dia na mo nonom sa anyoma na sa get to once bebre drivers ni mate man so bitimi ko dipa ba nyom nyina na sebi omo de omo ma magiska okay so kwa je so nya red ni bi the tuma dan yem bat na ebo nani ono hia na se o se adwuma na onyama wa ebi ase o de akoye shoemaker so blashman paboy mame obetimi atwemu be 50 hours wa ganje zi wonya ya eno we de man ponko na eja ready no red and ponko adu ukoto ponko kra down daddy ne bai won wa kan bi apepen e bai na bi se da bi the aba get to be a o se try we to atre bi oh da unya ba emergency kra ya anyeme da bi di guma afi james me di aduan gele dia ready no di bi mi ni aduan gele da o mi ni aduan gele da mi aduan gele asa o ye kakra bi na etunti mempe ezi de e wa mi di aduan gele na m ko go be ready ho e wa abodwe saase ho ko na me je go be no ene emo ne kokko ne be 10 cd mi di wi me se be side bi da bi di wi me se be side bi ti afi de to so be 3 4 na me da me to 10 de be 4 e bi abi ni e go be no e go be na me se na de beti mama ye de e di de me lie da afi de to so 4 me ko to go be ni bi me gum na tuma she da na mi bo da baby mi trim yet da what I say right then ke kume red so na me se me ama boatma se red nye no ko heaven kra ti wa pajaza surrender na wo ka se wo jaya de bi utimi jaya ne simple de na ma utimi jaya ne simple sa da bi da utimi jaya ne simple je so hu wa kwan wo de hye yehu ansa odwena o ma bi a wa wo mo ho na o ma me bi mo bro mo nya sa utimi jaya ne simple eno bo ne efo ne to rai da se me miswan me ni ma de afre ni wi me ni mo hwe da bi boy bi o sanji ma manches I'm sure Jacquabla manches de o wa she a che bi da be buza manches so baby mama Sata number 14 to 15 years. That baby mama me nya bi me no ka say just so blame. And I do care mo. They me care more. Oh. The anji mama esu a anji njai de oye. Anja wo ba ko nya mi no nya say today ye yan say what anji hunu nya nkopon. Na wo tenase na wo dwene wa bla bom na wo grade 2 ma me ba bia wo ma say wo dwene wo kakra. So try say dwene ho na me say red do tramodi enfaso bia ni so. Papa de no mo ye ba no mo no mo busuafo ne no. Eti say dia wo do nyoma nyina gu fom. Da masaranda bibia. Eti say see ya wote obrayo okudwumadie suwe. Afutu bai na de be ma onuan mo gato. Wo de wotumi apie. Wo de wa kwan hye yehu ansa wajew. De say afutu bai na de be ma won. O get to dia na wa adwena sai. O get to no ma bebre ka achire unnim dia wo ye ntimi siro bibi o get to say remember your infancy, the one your mother born you. Also kai on crab me bra ma me abra hu no du suaba get to ho amani hu no ha oni adwendwere koda na tada na etimi ko to amnesia 10 cd and etimi ko to capuchins 5 cd na police for na beche da boy o ma me amanu o ma me ba no nkuta 20 million wa ye nyaawo da na ste onyo na o ma me ho na be ko saati bia we mu die wo me ye che me da de ma mi jai she kra da ya che me menye hwe enyo me ya de de ko da obi ama me abeyi me de ma me beyi me da Adai na mo bo ne be na me jai me kra o ba me shi nyina ye she da nje me da no say anji o so ota se bi aso bi on internet ta be bi akes be ma di agro no na mo bro bi o wa se me ko to man pesie de wana ma me sanji me nsuma o da me da mu 2 weeks eh she
Is it that intimidate free one? I'm saying there. Now, when they be you, for them, no, 2 weeks, and 1 you. Maybe a penny. No, be you. Or buy no say buy me banana. Then I'm so. You call scatter or baby. We ne go in an idea. Passing the power. Okay, your name Mama Angela, and na etwetwen komo. Yekọ na ye ne obo heba. Etwetwen komo si amra si na ye ne Angie enkomo no ye famra na wie wa ya de papa na say problem kakra we TV no so. Ntino wanhwe yi a next 2 weeks kra ye besa na Angie etwetwen komo san say ye TV no problem abaso yani Angela Komono aye de Obo Heba and Medical Research Center what dumanu Dr. Trase Dr. Memo Akwaba Mpe Nipa bibi aboko Dr. we me yi ni so aye aso green fina ba abefo Dr. say wunya nware wo ba sho da bi wo twe kakra me twen kakra da benda amre no beso and Angela said, Doctor, Doctor, I have 40 for the mama, I have for Doctor. Obo Herbal and Medical Research Center before Kwanya so achia Sompa ahwefo ne atiefo ene anwumre na Obo Herbal ye expert in cardiovascular diseases ye kan cardiovascular na ekire akoma no ene droban ahodo a moja efam edi afosane ewo nipadua ni mu enti problem manase tmache bia ebeba ida sa akoma no anase droban ahodo a moja efam edi afosane bia no Obo Herbal ya kwadre ewo mu ye ankasa na ye na so ye oba ye na so ye a ye machines wo ho a ye de ye enhwehwemu enti na ye din research eka ho no ye de machine no ebehwe wo nipadua no efri uti ebesi wo nan ase wo yefu wo kidney wo lungs o liver ni nyina machine no ebeye nhwehwemu ewo inside na problem bia machine ebe detect anase ewo nipadua ni mu no ni machine ebe detect say problem ewo kidney ni mu a o liver no o lungs problem bia ewo mu bia no machine ebe detect na afei ye de purely herbal abibiduro krochen a yemfa bibia emframu ena ye de be kan ya saa yare kono amana free nipadua ni mu akọ na Obo Herbal ye ka cardiovascular dia ya kwadre ewo mu ye ankasa akoma no ebia wa akọ hospital ama yakan cho se anase wakwa scan ama yakan cho se wakoma no baabi ahonhon anase ensuo ejina baabi a tutu anamon anase tutu mrika ebra Obo Herbal na ye na soye na eba akoma no ene ne problem dia Obo Herbal ya kwadre ewo mu ye ankasa obi ho enam akoma problem nti o se doctor adwuma me ye ne dada majai because me ko ho kakra bia na mabre me nante kakra bia na mabre na me teso tutu anamo ebra Obo Herbal wonso wo arteries and veins no ye emoja akwan no na fat ne cholesterol asisi emoja akwan no enti ama emoja entimi inflow ye ewo nipadua no mu a enti enam santi dane da nyina wo nan no wonsa wo ho ana ye titriti wo tena se kakra bia na wo na se apagya tutu anamo ebra Obo Herbal wonso utanya migraine ye etipaye obi wo se doctor me dem tipaye de wo me tutu anamo ebra Obo Herbal tipaye no ya na ne courses no edoso ebia na emoja na intimi inflow enkwa adwene mu se moja intimi inflow ye enkwa adwene mu adane da nyina uti ebe pai wo enti tutu anamo bra Obo Herbal na uti paye no ye de machine behwe se moja ene intimi inflow nkomu a machine be detect na ye de yamawaduru a ebe yiyi emoja akwan no anase entiri no ama moja atimi aflow ewo nipadua no mu na tititiye anase tripaye bia ewo wo so enam se moja intimi inflow nti eno na ye problem ebe ye firi ho na wonso watimi akotoa wo adwuma so enya no nko na Obo Herbal ye treat uwa kidney problem
mentena se emma yemfa wo nto dialysis so ansana watutu mrika aba obo heba uwa kidney problem fe na ashase a tutu anamo ebra na ebemu wo purely heba bibiro krocha yemfa bibia mframu na saa kidney problem ni nyina afi ho akọ uwa liver problem wakọ hospital ma kan che say uwa fatty liver cirrhosis ni nyina liver conditions a ana se brebomu hawa se o de ba obo heba ye na so ya ye di abibidro ebetu ase afi ho wonso wo de hypertension na ye kan mbojabro so no ene wo check ya ene nam 200 250 tutu anamo ebra obo heba wonso wo de diabetes ene wo check ya wonso wo de nam 20 25 18 ena masichire ya renti 5 minutes bia na jonso edo enti ena masichire ya renti obi wo tu kwan ana wo dwen ho ana se okotena ka mu ana wo dwen ho because enya de a obetimi atena ka ni mu akoduru ba bia okọ kakra bi obegina driver no titutu anamo ebra na oba obo heba na so ya ye wo purely heba bi ye be mu waduru a ebe ma o sugar level no aba fam na jonso akakra na edewo ana se kakra na wo jonso no de nyina ebejai yes ni nyina eto betwa wonso ye be ma o prostate problem prostate mu hawo ne de edoso tutu anamo ebra na wo ba ye be ma o purely herbal ebe solve sa problem no utie na wo de ya wo problem wa waro your ba wo ye be ma mo worry for several years 5 years 15 years oba no untimi enye den enfa from wo ba ento wo na so tutu anamo ebra obo herbal won so de ye miscarriage obi wo fra say doctor me fa ye funu bia 3 months 2 months na say 4 months na say tutu anamo ebra obi wo waware wanya miscarriages beye mienu miensa eko enan tutu anamo ebra entna ho entwentwen so emma enum embra enbeka ho ansana waba obo heba tutu anamo ebra na wo ba ebe mu wadura ebe den ebe stabilize nyinsan a essay ewo nipadua no mu no wonso yo bema won kwamwo na etimi eboa ema wotimi ehye wo ba nyinsan no saa enkwamwo no wo sperm quality no ewo lower tutu anamo ebra obo heba na wo ba ye be mu purely herbal a ebe improve wo sperm quality no na wonso watimi ahye wo ba nyinsan obo heba ye wo branches ahodo bebre okọ ye headquarters ewo Nkranza Adishman eye bunu east adwira kwan no so na obo heba ye kira kwan ewo okọ techima na ye wo kente ye ne kente Royal House na eben ufri kromu ba otra post office no kakra bia ye wo benkum so ukọ sunyane nso a ye wo Zinco Divine Junction hope ye ne Migration Information Center omo office no na edi anumhwe ufri kromu ba otra Kids Paradise International School na otra ne kakra bia Divine Junction ewo nifa so ho na obo heba ya kira kwan ewo ufri fie prince so na ba na se brekum na ba odru you ne run about a obepai obe branch afa obenkum so okuwanim kakra bia benkum so na obo heba ya kira kwan ewo akran so ye wakaswa official town ye wakaswa official town Kumasi hade adoato adumanu na ye kira kwan ewo ofra bua kwa ene ne area ho na eba odru sofolaya ofra ye na just some few minutes na wadru ye na so ye odru Abirpo junction so a taxis na esisi wono kasa obo heba ye do beba besi ewo ye nanimu pe enye ida kwan ye ne sofuma mekenke na edi anumhwe ye numbers edidi juma no numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 Prekese powder and ordin
eje obo heba ye na dura anase ya dura ye ewo adwama so ebia na ebo adwuma yi ankasa ankasa preke se powder eni ni nua odin ebo adwuma yi se wo ye bema na wo mema yosem ewo fam enamu sayare so yo oba bema ena enamu sayare aye kwankro ewo so a tutumrika kope preke se powder eni odin unya sa adro mienu no combination no ebo adwuma yi ankasa ebetu namu sayare aye kwankro ewo so ebetu ase within a few days na watimi agina so wonso oye oba na bema oye adwumaden time bia wosisi eye oya etu anamon ekope odin wonso oye oba wako hospital ama ya kan che o se wo ovarian cyst anase ensuo agina wawode na no tutumrika kope odin wonso odie oye oba odie PID pelvic inflammatory diseases anase cervicitis ni nyina eye problems a edi emanya na eno no say etimi si awo ho kwan yes oye oba na wo sa conditions na etimi si awo ho kwan ena etimi nso nyinsen beba all right nanso nyinsen ba engina na asai ni nyina eye sa PID pelvic inflammatory disease ne cervicitis ene ne keka ho no tutu anamon kope odin no bi eyusu na oyusu a be solve sa problems no nyina preke se powder no so eye immune booster adro tatashe enti efie bia mu ewo se onya esi ho na eye njuma akese mienu preventive and curative preventive no chese se wonya akoma problem and circulation problem a blood clot ewo nipadua mu a onya preke se powder ebe solve anase se sa yare no anase uni yare bia uyusu nso a ebo ho ban efri enyarewa ho especially cardiovascular diseases akoma any droban ahodo a emoja efam ediafo ne wo nipadua no mu no se uyusu a ebo akoma no ho ban esan ema emoja eflow ewo nipadua no mu ye ankasa wutie yen na ode blood clot time bia akoma ebo periperipa na se unya severe migraine tutu anamo ekope preke se powder na ebe yiyi emoja kwan no na moja atimi aflow ye ankasa na okọ Ghana ha afana nyina herbal shops ne pharmaceutical shops ahodo a ewo Ghana ha afana nyina wonsa ebeka bi na okọ ba bi na wonsa anka ye numbers no free numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 Obo Herbal Medical Research Center your numbers didi juma eno no na me kwaso ama atiefo ne ahwefo atise uwo kumase ha ene ne mpotam na because of one or two reasons inti and I say we busy schedules inti untimi ntu anamo emba Obo Herbal ye na so ya frɛ ye numbers no na ofra me ankasa me the machines ene nro ebeba be hwe ofie fefefe me da atiefo ne ahwefo nyina ase okay ye ne Obo Herbal and Medical Research Center ye no mo na ekotwetwe nkomo na do ato adumanu na wo me ankasa makoho na me komiemi a me nkyere wam wo mo mfidie papa enya asem ketua yenkoi na yade bia ha ye nipadua nyina no yemfa ankodan Obo Herbal and Medical Research Center na ultimi entu yade no ase emfama na ye ka kira wo se wobra yo kudwumadie no ye ne Mama Angela na etwetwe nkomo ababa wo ifiri kurufuru mu na sede osi edigato nkomo no enya asem ketua kora enche na ye de nkomo twetwe no ba na wieye na afrefo enso atumi abam mami okọ TikTok ntintanfidi ni so a oye popular pa Mama Angela se no ye de nkomo twetwe no ebekọ na wie ya ne sa abrabo bi a omanfo bi ebo na enye kama
wodi nu bone ese woni padua no sima baako futu sembe na betumi de ama wo dada de mpesa me ka kire waso we no e ba kire de me pesa me ka kire nuanom yen kasa de de me pesa me ka kire nuanom ne adofo ne se afi na wo koma na wo mu dada jem emfa so bi ani so emwani monyamsa ejapade ofie kura ye man wo asem papa kura no obi ka wontie se to ya saram ti me shrem nipa se obi a okosa te bi en mana wo mu bi afrim na Bob Marley mu kura mu jem fa so papa bi ani so ye nim guase na last meet e bebrew ti da me sire nuanom ne adofo because nyame amam kura ye kodwitwa me ka mu kume e wo fa hin da ye kwai sata na menyam e ba otoso miensa da ye kwai ya no do chese enya sem getwa we yi na so wonyam nyina na otumi de onum guso oh daddy menyam kura de na oba fa che me menhye da ni di me ma me be ka ma de achi obesu obeka bibi adua ne nyame lai no nko a nyame kura na me ma ne hwefo enti ye kwai ni ade ye siefu ye so obi anwane ebi esiefu di ade no obi anwane se kela biba da wonso na ofas mense nyina nyina ye hu bla ni di akire ni ti ada fa so papa bi ani geto de ni guase na da ono ma meti baabi na wo tu free ho a e wo se nka akora de me hu obedi na chi so geto ni nti se ha na maka hwa na me hu ada o ma kokora ye ma tramoni ade da e di dware batin fa so bi ya eni so nti me sure me nuanu ma mo ba mu ni se edi kanfo na amoaye edi fa so papa bi ba ya nke be hu se oh mama anji me ye me ye 16 good years kan fa so we say so bi eni so dadi timesira mo amukom ni se emmoaye ade eboa na yekoso eye yo ye ejuma pa na yeboa no enye sebi okay enoti mama anji se tramo ne hwa no faso ni wi se faso bi ani so na o phone no ede no be wi aye dadi na me se de me sini o moti ekura de se anya bia me ne mo ana na ahwibom me wo hwa na boys 3 bi ba anji etonsu samre na me ma baby no no fo ti me yi nsuo ni ma o mo amosi na chingam bia ni wona so chingam de bibira o si jai se mo boafo na ehye me wan ko na mo site ti da me yi nsuo wan si ni ma o no ma fa me phone 18 million o mo de ko nam sana mo se de na me si ni mo tie pa ni ntipa ni a opa ni ka me fa ma me mani bi kura mo game da se onamfofo no bom de diu amu de di me go kan ya peja yensa da na de me ho me tipa o sa no manyim se ade no nim se wo ne ho pa me ka wi ase me kana na ho anwan so oboa na she na taso da mo de ko se de me sini motie grow from ni baba yala ni Colombia ni na afudo ni grow from ju baby awa to nsu ase nyina enti motimi abaye me se da na mo se faso bi ani so no ma me to makura da wa beton no da se kura be nyina mo se saton no nipa na ehu kuruwa ba se ni pida o mani brable no nim se japade ekesi ono be tu kura ba na se de we se aye fine no nim se Toshiba ina si wo laptop yo ma so koyo mo se 5 cd fa bi ka on su kura ba na de ba de na de ma dadi aya semo nti wani dawa we nyina ya na use terms bi ya na ya man for the pa that the terms in the doors shere matu shere ta subom that I am na crew from the city of Ala Cafe I want am ba menya ya crew from so me go bi hot wada what no be 40 years want na no kazada onu so suro ti ma move for no kra nyo mu nyina na say obi so o kra da ofini ba bi o say that say mobile money ray o wi crew from for wan but as dan ka yihu a ye hu omo eyesa no crew from ni ba kokra anya dai enka ho ti da din say ye ne de se ni mo antimi wa ya na tete ontuma na ye kan bi ni ekuro no
obi otimo odwene no watete me ma me wo 6 da fache me mufuo nyina asofofo eso me fache me daddy na ma adwene asɛyi o ma unua no me for ya asofo asofofo ma me wo Isaac no wo Angela no wo Deborah no wo Vandy no wo Derek no wo Nancy tuto so say me toso today me they praise the Lord na me so lokuni ba me na me die ni mu wan twa bi ayanko hweye za wo ade kura batum da wan twa bi a obi ewu ade ato obi ani okobo kro no kura bi twa bi da ya kro fo so de me yanse na se me nega bi we bi sui obi ade no obi ehun nti papa bi ne hu no so na ye dem wa se ai na madam fo no wa no so da fo bai obi wi ade na se obe ye de o hwehwe mi na se obi wi ade da no me pinjira bronze ne so no mo one S5 na na se boy mi ne yesterday be be sanji me ba dem man ti dey sickers yes ya wawu na se na ya o de sese me na ye talama na ya o de na ye na talama no so ye de ya da fa che me na ye kika de be sie ni o so akobu okuro na se ne bu da na de mi yen se tramon no ma do so de si obi dem kra na go ka egu unim se japade o jibi trama do de be gu ani mo ase me nwa be me bi onum ya ni wate atofom onum ya ni wate atofom isi ekra ni se bi ase bi obone efo ya le bi na ye de se tramona o me hu se wanu mo ba de bi hu anu wate ato se na na wonu efo so bi de man na ntwe ni aponko wo sire mo ani se ye de abewie yesu Osei the man and Queen Ponko was him. Na the mom was And I be him for so. Yes, so crew from the city of Miami. They say Bonofo, Asante. The Sibris of when you know with Ramo, incrasive when you know that. The Crasina with Ramon Nipa. San or both 2 and another you must an hour away me. Who a foam crew bitch to Ramona. Thou by me say an erade menu. Men decided to be swinging. But to be over because he gave dinner and me come dear, but yes, see. What pee? If I saw by that about Malu or James, I'm say Malu away. There, and I put on me read more. I can for first with the Williams more. Nana Kwame and Chroma more. That more way, comfort not yes, will pay than or diabo dear. A man if you feel money try. Ono kura kwa da me na make ti dam de tumi wo fo pa okay what say we GHS2 ho me ba cha madam no ma o GHS school near friend say madam Lucy na social advocate Angela na madam o me ni na se de Yesu aye no na nim se bi ja ko na hu mi ni wo se Yesu aye de na me ma ni nyina di machi kwa bena ni akuye ni ye ni efie ni da me no na me nya 30 years o. Oh, sir. First April. Oh, I see. That's a nice account. Yeah, no, oh, nice. 30 years. Okay. I mean, I'm for baby blue. That's a madam for being a boy, and I'm saying, Jimmy, no, Yamini Nipa. Make crowd me about couple of 4 hours. May walk. That young would dear, no dear Drew. I feel the leading state. Okay. Maybe crabbing in the coach to remind you. What could you be? Oh. Dear na ye do call remind ye. Mammy be sitting in Marianne and Toma. Oh, I'm so mamma. Obama ni Fred dear now, said Bill. Mean to me, yes, sir. Ye becca. Go try to someone say Yamian. As a cherry. Oh, dear Tom and pass him Nibia. Okay. O French non so de made the papa o French no. Made the nyasa ketwa. The les demes a me vie. My head, my shoulders in the French. Okay. Okay. Yani Angela and the twetwem komo your brayo kunjumadi so. Or your futu semo emu hwampa de ama wona wonum no bone. Se Bob Marley kura jim. Na wo na wo be ye dey fa so bi ani so. Anje ye beda ase brepam no. Ye be sa atwen sa afra wate. Okay. Omna samwa. Okay.
Okay. Ne kwa so. Okay. Oh yeah. What's that? Topic we know. No, be another about travel and some of it. I will say, name someone of baby. Sister free baby. I want to say, who besides any man was so one grand go get. When him say, some will call him grass in one. Yawa and Coco who has 7 2 women. Everyone who will. Oko shia koko bia onya ana koko bia onya abo bia friend koko bo nwem na ni chirim koko abo anu wo benye no unya na so mfa so bia because on to fie otu nwem no hwan wo nwem nti wo beba na empty ene wo sebe koko ni bi wo ho no mu a ohwane a wo de ne maba fie du mebi wo no ma Nipa you will nipa na kupon bo nse ni kwase saa tebia na esa ko bem ofo so ever start so na me ka se get ofo no me sa ta kwanji gwa na me minim se saa no me ya ye keka se koke na wi ni ade na minim so no bi bo go a saa na ka sa te so no wi but in shaka wa so ba chechem eye ni edi sua de ama fofo Ofosuo edu mrebi they are saying me edu mrebi no ofosuo se nipa ko situation se mu a ofosuo ahwe ya obapo no nipa bebia po omoma omo ntimi anso ano ehyanko ya fura wo ba a ne wo tie ne bayi ene ne bagye se maame na bama mu won ne bayi ho Mami ye cha me boa. Mami bebia obi anyankopon hia. Na ba mamu. Oba heli. I say ne ba ne man tent oba heli. So, opo a ye wasantefo maamefo na ye maamefo bi wo a obepo. But o kan se wapo nyina nso no. Na ne nsuru mu ne ya etwe no. Obi so bekokora won fa ho wo ma hwe oda. De na mpese meka nyina ne se sesebe okobofo no ko abonten obaye ne wuraje no ade ne kan ne mam enne anje aye somebody e wo wiase na anu me hwe na ni mu na yo ne nana mama ground movie bi na efe de wo sikika ne nse yi ni nsem fa but wa bre na nya ne pe enyame na age no ofoso hwe koke base ni wi ni sa no ma no se wa try bia hwe a ofoso eduma bia edo hwe bibia wo ye bia no wo ye ne bum 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 ade bia wo ye bia ye koke wi wo ye ne bum 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 se wi na di kan start here afi ko du mre bi no wi ni na ntimi wo mo edo ba hwe mo to anom de afra omo wodin ni wo na me ka so obebusebusa no ye wodin ahodo ye wodin de wi no se wo koke ne ye wo de enya wo ene wo de ye wo ni din wo aha anju se ye wo de ya that ye wo letalen belalen conference assis capotiers hona hondi Cambodge what's your microphone awa so enu ye wi din na obobo na na ba choy chese the man was saying en bobo mamintie that ye wa shish yen kasa den that ye wa shish capotiers letalen belalen conference candila cantichi oh that they did the fache medoso capotiers adoso your horns your arms and that fache me nyina yesu ayade it is adia wo bo nyina wa famu agwesi 3 oh daddy ewu ana aje yo
Ni nyina wanum bi pen. And that way boy be so ma me na boa me. Gunshots. So no ba na egu Osei Awompe. So ya no video you say nwan me say na me nwan mu yo kakra yentie. Ti asidan ka yehu a. So wutie na de ope bia nti na me so amene Yankopon ebie yeso. Okay. Yankopon shira no pa because that the a cow time from the Gonaga the same age Rakiti. Let me pike a kitty do more to the pampas but What pie be pain? Da, men pie be pay, but let me dimate. 7 years inside my highway, men person will be a better. To person ye do, and I'm in Yeska. The man will be a nurse. Tidana did not me dimate. Now, Coco Hen, me quite take poke room, so full light. To pine say, Oh, daddy. If I tell that Ramon, you will be our own. it's my fun said, I be me and red. Take they may cry told them to go Kate, a G much a pampas. Many just see a pipe, my driver, or see a pipe band by as long as much a pampas to Kate. I said, you know, the flat was 1 year pipe band to my 2. So full lie, Mr. David Kate, a G much a doom papa so. Just the all kind of crime day. One day, David, that didn't for so be any so. No. Of us wrong, Edino. And then there will be a OTA. Anna Oko Facebook near there. Edino and now Wabobono. The person canning in Itiawa. A dear be no we are so special Jaya Untimini. Of us, it be a spiritual, but it be one Casancasano. Of us, we are taking a cocoa situation be one, and you'll be a 2-year-old. You'll be a 2-year-old. You're a job to your friend in Tenua. In Tenma in Tenua now, Bonsano. Short as ye. Your friends and soon a bar noir, who Bonsano said now, Pragu. Oh, what situation be my head dead? By any pang the team room appear. How dare can you be or call better obedinatum? So, Tiena. Obedina the old name near Okeka, or the old fees, oh no, cars, oh, Obaka can some sir. Got to be man for the band away Jimmy Quasia. Swam. Now, so many men talk about that more than some tried. And I'm said, David, says, 1 to 4. Nina, I'm one, all the testify. Timmy's uncle. Tabby, and more, and first will be a muscle. We can 14 years, as when you're 30 years. Of course, it will run a mind now. Need the any clear. When you're the Obesan could be with that. Uncle. But will be sweet to me, will be back on Wasaba. You only baby a domoba. But Omo no Masako. It is the idea. Yet then Yanko pass because who tenants are working Yamina General. Okay. Yamina General. It way of Futusem will be a dear be a person Jabian, one cast at Transit. Never issue boss. Who bet Majai. Never down my mentioning and a bush of Wase. I think some Pabokum, which mean Yamin free. Because you is a shiny who caught baby to say Alaba, baby a subway would for some way. A jabba na you who caught on one. Who first would do on my Korean young man, Mopaya, quiet, do my ye. Also, what can be said, crabbing no mofa. I then the woo and abadam some nayo, but unim. Say round Moko Pacoca, when your man pataba by nature and Sempi. I didn't say Cobasa, because I didn't a canna at the side sub come. Short as it, where you be untria, and no, I no more tacitas and norma. Basa. Sure. The Emmy say, yes, which a we 4 and mass 7 or Chayaba. Now I come on 7. Now my mother says, yes, she cry a bomb pie. Then pie bonny man used to ask you, be a, the over the Baba Mao. Oh, Auntie, mamma, me, no ma 5. There will be a Janya. No, for sure him. I dear, I want to say, one more get to know so more. And Grano, any Saturday panintino, one more side to me by started, and see a coquet if one be junkie. Nancy, na me chamu, o call you are, I friends, I mansia, filling station on my own of phone, o call a D for now, be a traffic light. A chick, sir, open a jona walk, a beer botent. Oh, no, that. Na, and no pebby, I'm saying I may baswami. Me drown my anopo name fancy how much no pakakra. Me do on na almost a that anymore to control him. And the Obani soon. Oh, soon. Of course, oh, soon.
ana hwa mai bi twam no sha da bia na obo no okobie ya ana ahomache na ade ebeche no wodi asini super serious sex pao onim ne wo ye ade wo ye no ade achi wo ye oba no so da no wo kekam ade bi on be bi amfa kwam na omo no sa no mansa na obe free sa ade nim no enye so easy because the oye bia na ene the ene fe. Okay, it is Shanka Radi say you were live on television. Yaba. Oh, okay. You were live on television. Good. One hour we feel you know. One channel so on TV. We are live. It is good. Problem kakra. Yenya ba no wakasa. Oh yeah. Wakasa na emre nti no behwe na ne TV nem say ekọ kakra. Na emre twem because na education here tight. Ofosu he cocaine ni wi no ade say nipa no. She say ba ku bia ba minim so busa na red no. Enye so easy kwa ofosu. Ade ye no. Na me ya na me pese busa se na say ba ku bi bai. Calipo bi. Eno na orange da ho. Mi busa se obi nam na ne baby isu no se opede anka wo na akotoma na ya asem. Minim say no mpanifo ahwe ho sa Calipo no. Say Food and Drug Authority. Yeah, a big problem ofosu. Because you obi ani nim sa no ma no. Yenim say fruit. Sebe ade ayisi wona fruit da ho yenim say fruit. So what you say ntia so my fruit to aton itia no yenhwe so na ehu akwan be fast because anji obachi nipa ba ko mienu bi na da bi Calipo na asem na meka Calipo no bisi meja bibia na me kodanya me ase na me se da ma se da bia ya na me ye ni wi but we die me ye ni Calipo ni ba ko mienu bi da de tu mere Calipo ye kan ho hwe daddy it's agenda ni nyina ye shere matu shere o jisi wani da o na nya fanta bia wabo yesa ogaze daddy faso and ya na what terms bi na nwa say nem timi mpie daddy just nyina kra ni wo emre pa masaba wi ase de odo wakwan hie hu ansa bibia ye kre medanya me na asesame o oh yes hwe oba da ye kosoro kunam na me di animu no krufum obi wa wantwe bia wo beto store ni obi kwa ka so pe see the gate way tama me hwere ma ade menwa be me bi o ka se o anji nka menya wa nka mewa isi aso so nya ne choice nti se minim se ne abepe bia mana na ehu de be dada bonya abotra ni mabele we for bu na ese champagne se de bepe. Praise the Lord back. Praise the Lord back. Okay, 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 ye ko homa ne so na ye ni ahwefo ene ye tiefo so enkotwetwe nkomo kakra mra agi obache nipa ba ko mienu miensa bi na ye ko homa ne so ba ye de nkomo twetwe no ba wie obache Daddy ene mechia me maame a wo me ode oba heli heli na echa o kro from Aboagye se ho okay na mechia me papa nom ne mebusu afuo nyina de etoso so official gunshot manager prekesala ajikiti na Dr. Nak na se na me yale doctor na be fa me ko me o Kenya ase achia ase ho na okay na se so me nyampa boa nse me hu ane se Victory Sanji Bajempa Buana say na maesta just dan komo munya me who say na udna shop ho na Sompa Buana because me boy bi obeti ma asem bia meto bia ma no e Victory forward there traffic wa da Dr. Nak so wa chiase okay o hwe mi moja ni ma no ma meduro se na kore okay yem kon ho ma so hello 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 ye ne Angela ena etwetwe nkomo obrawe okon dwumadi so na ene wama yenya suan hunu papa Angie se cocaine wi utramu radio emfaso biani so Bob Marley kureje 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 hello what you make hello hello MCA hello
Hello? MC Amehadi, Madaruma. Hello? 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 Oh. MC. Oh. Hello? Oh. MC. Woman di mani se prefer. Asem o. Yanko live on television. I don't think one of wolf you na betumi asoso on TV no amanfo fra na frese Sompa TV no emma am say you problem kakra hello oh Asem Yaw boy Sompa 0551 0551 0548 31 Asem hello Humanu dimeni hello hello Humanu dimeni Asemo Yako computer so dim la sisi ha. This is Sompa FM. Oh. Senior na misisi nso misisi Abode senior ma wututu no oba mi ntimi kura so wa ayo senior me dey ade adan keba product I am me dey bia me na ma no mu no chef dan keba product we dan extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebejai senior na misisi nso misisi ene o so no problem there senior o so see dan proke okay so wonu dan proke okay sisi ya reni na ebejai sa we dey nyame shira come on do ba the dan keba tonic wonu ma biyo minum pa na se na mtumi ndi na mtumi dan so me nie bi no no so chale me taibo pa sa no sia dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fifor ma yeti ma dem ho ni e fifi ti astate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenye bi wo herbal shop ene kama shop sa wo mai ni 0175556
ana 0266593330 FD agye nkratoyi ato Every Gabagosen, and said in Rani Habayano, many dim, a bini passo. Ay, passo! As I don't be a home, but you been where. Passo a home, but you been where. Rana Benubio, passo away. I've been home, so, but you been see a tiffy for a maminty, and I feel one more. Fue one papi, passo e passo, se ti fue maminti, anafu fue one more, fue one papi, passo e passo. No minyansem, one to money pa, one young feed watching, and sese apinfo, no, Shannon so say, FDA, Aji Gadian Kratui, Atum, so pedu etua, Frahoma Trufue, 0533 770 490. Poku na obi ayenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha nana kasache wadanfo no enansen ommo no homodin sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penko hini ene nubina bi menu anom so obai si wo ko edi enko hini ne enubina ebra donek heba mister ewo ho diamond scientific heba fo ene de aba eye mama dro papa adwuma say yesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana akodom na se tuma se ne oboase kwantempo no so one abort college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me da se me duru ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me da se what solve me problem ya ma me papa kai we dey me nyanko Donek heba mister eye memedro e manka ho obi a onya mfinche du nwotwe so nka ho upabi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye den krato yetu ati oish honey and about surprise Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisilia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yemme. Na. And you say I was saying me bravo we Sweetie, when you come on mommy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Kone kwa Judy. What can keep yeah I'm sorry. Obie to me. I just a pin for. One woman for down for any the onion fear do me. FDA Aji Edwedi Nkratoi Atom. Okay, ya kwa yanim ten yemfidie no nhoma no haya adwene nhoma no haya adwene papa na ya kwa commercial break na dem haya dendene o anji what times you gogu vacancy anji ama me bra wo do aka na onse ofwe menini bu edi nkomo se oba bi a type of bema ope okay enti mi busa ne sanji mema type be na ope because ufro oba bi bet maka cho se mepe bema wo gina so mepe bema wo sonwa mepe bema wo ye cute mepe bema nwu no ho mepe bema wo abodwese banji mi busa no se kaku enyanwum de atifiri ni ura no tie nkwaji ho anji what's a bema type be na ape no so omo no busa mo busa Daddy, thank you. No, okay. I would work much. Wow, my daddy. What's a type of an apple? I'm doing answer. So, Upa Bemo Nimians. I would answer. See who I can say, Yamisum, Upesus Radia, Yansa Fitia, say Yamisuru. Obi over that be who knows so I will be everybody no answer any day. When you also a mebele. That I would as a quasi dry.
Ache so dia wo simple pe be ma onim nyansa. Oba wa kan semo. Ofosu asemo kan ne kwa so. Ebodu papa. Wo se be ma bu wo gina so gina yin ti se kwa so dwan. O bibia. O bibia be so agimi. Ne kwa asem na wo kan. Enti be ma bu wo ha wo so wa. O de be ma wo bia bi enso. Enso agimi. Eno na ase o kwa so dwan. Say ase o de ntwe bi se. Ye ka se kwa ya gina we sen. Se ya bo tu bone. Asem gwa no bi disa. Ono ma o ye hu me the strange menja. Where they? A whom with the strange menja. Nyachum. Asem enka us no dim. Anji o to brofo. O terms. O terms. Oh fine. Kwa sujana French madam no ha no. Oh, o tata. Madam Lucy anya. Ababo register cry. Oboy ga PJ Linda Usulabi. Jimaima Usuajewa. No abo Linda Dujamfi. No abo ga ega nyameche. Idu Angela amabo atman kwa. No ahwe se me wa me ko Jones across absent. That me ko Jones across absent. I don't say present but out. Almost the names of talkative. One gazada one no more. They be a classmate who pay 2,000 to so that comprehend and their trody. Mr. Daba Bumi, we are saying in a message be answer Kitty. You could say, they just have Ketwa. Madame Fond, they don't say me work a crash, that mean do that. And I do that. A dear winning me a craby. Oh, we are saying. You only me in the dorsal, and no more we are saying. No, we are saying, I do rather would you want Tom. That will be no miss through. Maybe before what time me won't be that. Second, my manager, Mr. Deputy me, Mr. May for my years, Baba, she over Nanju, I grow from Pana or Hana free. I was what did see as a probator. I send a crumpa. Me from Papa me. Number one. Okay. May out a coffee. I'm a tacofi, crow for whom I was about biscuit. I was a dear star, and Maya. And Mamu Kumiafi, and Mayeba, Madame Roma. That movie I do by his colors of Mr. Wamunkumi. But the woman and the pan we are and repress ID in Milobeba. Okay, Yakona, Yano D for Samuel Prayer Council Center, a Yebrim or Odifo Bakupe, and Abi Pim Ukumase. Yakoni and Odi for Samuel Prayer Council Center and Kitchen Como, and Razia. Odifo Jako Kona so. Menshia him bobo na jaba fa. Adanse die twagu. Adanse akese e koso re bla dwene nti ase su Jako Kona so saade a na anya agorokoro Oforisuo. Wonu se maami bi ba me ho ho. Maami no wa be projanhye he ya na se si akora wo tie. Okay. Se si e wo tie. Na wo se independent no. Enti nkanye sa akora akoro aba betena ha. Na Oforisuo oba ne mami ensemia ena wa abrochire ya America. Na won ba je de say baby a maame da kora na edi wo mo bae maame ni edan ni nyina tutu ase ni nua ba ko na chese waje o mabo so ni nua ka chese ni man be hwe na me yahwe ampa Oforisuo ni man on fie ni kora de maame ni be die kora edi ensemo wi ase o ena na danfo bi twen no de ba manhia hen bobo na jaba family house oba ya ne me ka kire ne se okala ko manto ne yem ye be soja kokko ne de ne magu akwam Oforisuo ni mano baby o mo bi o mba hwehwe maame no ena wunim se ni mana ba be tofie o ma be tofie ama maame no a o ma sa to kai stew ya adwuma ma no ama sesi a ma sa agisto aka no ho a chese Oforisuo maame no en oba no hunu de wonye ohunu say yes adi fudwuma ne wo de ya fra ne wo de osua chese ohunu de wonye wo se ampa say ya ne kaja ko na ya no kore na ono ohunu say yes menhia him bobo na jaba family house de wo se wa nanti bebre wa chini bebre na nadanfo bi na di ho adanse e kire ne se wo mena menhia him bobo na jaba family house ho de spiritual na headquarters no ho ye last stop wo ba ho na amfa dia en woni bebre ba kire oba ye ampa ba to me na ti ba konya kasiem obeduru wona ni jakokora so na me di ne magu akwam kire ndi won kwa Oforisuo en adanse a me na be di ne nyize Oforisuo ma me ba ko so bai obi agene ne bank esika wo America so ye nkrata ama no afi nipa na be so be ye nkrata no okaka so sa de o twara ma police eno ma me no so be pie jakokora na nimu wo Kumasi menhia him bobo na jaba family house
Ofosu chira de onya edi ne ma gu akwam no ene enkata no nipa na ye. Oh come on. Yes, why onya na be dey. Odifo tina ya na duru bia me am say abrochirefo no ya omunti wonti. Asam no ya soja kokko na guru so ama wa ye nklata no. Ofosu papa bia de obi sika. Wo so won tuala bi opa bi on fa no ko. Enipa no so wa so akode ebosia oba ngene de komani. Enipa wa gidi sika wa so bi opa bi on fa no ko wa toba. Obepie mo oja kokko na nim na na otua sika no. Wo so ya re de obi ato fom team. Ohuru de onye obepie mo oja kokko na nim na wa sole. Ofo so obi attempt akontro be 5 times. Okoni a refisu obepie oja kokko na nim no. Ofo so ne sa ka visa no. Adanse akase etiase amafo di o manhia ahemu bo na jaba family house nye easy. Eto wo ye den. Ofo so obi se ne kai ayira wa hwehwa ohunu wo se o ja akire kura die o. Eno obi ka kira ne se o mna manhia ahemu bo na jaba family house. Ofo so obi eja kokko na ne kai no ohunu. Ba bia wo se ka na umbi akwa akwhye no enso obi na afra na kai ze ka ne sha. Enso mo hwehwa no mu hunu. Ofo so obi di hie bia ayira. Oma hwehwe na omu no eno ma mi bi adanse wo kumasi dom ka kire se oma hwehwe enipa na oma hwehwe 5 days omu no oma page akoko na nu so omu ko ba bi eso wo ko ba bi eso ko ba bi ma me na ne ba no watoba oma page akoko na nu oma hu akola no vo so bi di hie bia wo nti ase kora omu nti ase oba pie wo ja akoko na nu no de wo nyina ka kire no ma hia hye mo bo na jaba family house de fo so ya adanse enko a eti de obi a na ni abrede so opa bibia hu no pa bibia ye de ehini fa na akwa na makọ yale na dawo so obi a ne nan ekuro adi ne nan afa ne nan ye etwa wo obepie mo ja kokọ na ne ekuro ni nyina akọ tie ho a oyi pirisuo o tie ho a pirisuo se ne ni nyina akọ ofo so obi esi na ni oye bibia nye ye na ni no ewo na ni ye efra obepie mo ja kokọ na ni no na ni na ekọ ofo obisi hepatitis ahine fa no onkoye na metumi ye adwuma obepie mo ja kokona no yale nyina firi so obi di ye di HIV sunsum wo so na ni ya wopa ya wan pa ne ampa apia no so ko hospital ye so nya HIV obepie mo ja kokona no say HIV ni nyina a kire ne onya ni nyina firi so metumi ye adwuma ofo so menhia ye mo bora jaba family house e de ya kase ahwe en kase be so ahwe be piem e kire ya me adu akokọ de ko ja kokona so eti de na ni abere so pe bibia hu no pe bibia ye de ofo ho ye nko sa ya chi o ye fe problem ma ensign ofo obi se ne ba etwe eda no so 15 years oba pie mu ja kokọ na nim no etwe ni nyina akọ edam krakrakra o mu ni edam krakra de ende eduru ho kra ye tete obi fira atwea o enna ne ba bodam krakrakra mu ne furo ekọ soro asofo be 4000 no gusoro ezo antentam obi ni be pie ja kokọ na enne ni nyina akọ ofo eti dia na wo hwehwe a wo dia na wo pe e wo ja kokọ na ni ma wo sanka e kire yam ya aduma akokọ de ko ja kokọ na so ofo so eti ne ya nya asore counseling wo ba pie ba ni mu 1 or 1 a ho na ba wo side fu djuma ne wo de afre ne wo de wo so a eti number ni 0246 7117 0246 66 7117 ofose kumase menhia ahembobo no jaba family house ho ne ja kokọ na so na metumi ye adwuma omna samwa ofose be ma yan fancha kese pa ma atifo motie no mo hweye megidi se e betran de bia na de nani abete se dodifo kam eno na ye rewo mo English is set as your preferred language. To continue asudi e do mo so nanso obi abona som me de me kwa ha mo obi ati ase ese ba bia da so bia wo na wonim de how bia wo na preferred language. Fase
because nipa baby no nam no won kan kire o fo so nya so betimi obi abi nkomo beka won sem no won ka bi da eti na ye kan fo ama o se ye betana odifo jakoko no so ne ye kasa se ya me se wo de wo so ye chirigifo a wo chena kosowe titi wo de wo chena kosowe ne mo de me ka che nipa da sani bia se o koso de ya fagidie ta chiri ade bo fagidie anta cha wo boa wo de kokoso sa aha ye so ya kasa jakoko ya so e wo manhie enne de me se wo chena anopa ko obi na bo maso ko ameko odifo sa mo me ko ja kwankyere o fo so ade bia no wi ase a wo ya kwankyere nka ho mpa bo ko bo mpa ya ese onya kwankyere adwane kwa wi de ese onya kwankyere because nipa yenye ya bata nsem ye be sanete ye bata keke ofosu udu ba bi ante sa o enu ti se wote Ghana mam ho a ne ye betra ne kasa se ya me se entra wo kwa udo ko obi fie me se e bo da ho a se bi nipa wo fie na na enkoyie emema wo fie na enkoyie but na kwankyere keto bi na nim na wonim asesa ya da wo kwa jaba fie ni fie na wo kwa ba koto wan odi for Samuel meme de ya so ahwe yenim papa no nante ache efie no wa yenim no me koso eda so ye me na fekwa na sa ye powerful ten nyina de pese ya kache obi bia wo te bia se wo che no to ko ba koto no a wo to enka wasam na wo panyiye mu a me se wo kwa to hanka chi fita na fako kwaji kodu no because yes na nam na brabo na ye bo no fosu enye ne hunam no ja na enya ho eni wie mo atufo etu obi hondo so ono ane ono a ye ka obi akori na no ye nka manfo ye gaya hye se nipa bi koji akwankyera ke bi anko hu bebi obeko ka manesa but what trase eno den session na ye mi hu yanka enuti na transfer fosu obeko so dem ni wo bi tiwo so fu preacher the pass no otonko ye hu na ni achi bonsam ye bomodi tu anamon na kwaji akwankyera te fie nye yesa na nyame bo wo yo oba ade odifo mpene se sabi obi timi kunu na wo ko se won snatch ni kunu fa na ma e odifo mpe onsa nya so de o mutie ni o nya so de odifo wo ko ho no a entampana nya kwa akodi ujuma no so fu bia be ko so kwaji akwankyera se obepie na yakobe 2 hours da anopa no nsia be kwa akodi sa moi eti mama fa wale egu enu ti bomodi tu na ma wa won kan wa wu tie Sompa TV Asem Mpe Nipa bomodi no kira faka me ko benya ko na e ka faka ni mre ya o kira ko be bia wo ma ya nkran kwa kwagu aha be bia ni pa bia bia faka ko anopa na wa hanom udua kumasi ade ba bia obusa wo nyira e ya manhia o de wo nyira kumasi ade so wo sufi ba bi na ba wonim kumasi da na wo de manhia no tu dim wo de number no ko want man fa na de for manhia no se me ko manhia ba bia ye na otu fo te manhia traffic light na se udu ono ma wo su produce force akwankyere ja wo ka obi akwa do beko bomodi tu na mom na wiase nyankopa amosa enna wo sa akwa okay etofo so enko anim okay 0246 0246 yanu odifo Samuel Prayer Cancer Center na ekotwetwe komo no menhia hembobo anu eja ba family house ho na odifo Samuel oyenu nyamedwuma na counseling kuma odifo wonte asode counseling okwa na ukoto eja kokko no a na ne odifo Samuel ukohunu a ade bia dane nkonu ya dawo so bia no odifo Samuel bepaja ede afiri so kakrede yakwa yanim ten na yehwe enne obrayo okudwumadi no yene Angela kufrum nia baba wa no yene no na etwetwen komo ewodwumadi we so yen ka kire tiefo ni ahwefo nyina se yenya problem kakra ewo ye TV no so
afei deɛ ɛdɛm trudu ɛno nti wobɛtumi ɛde ato Sompa TV na wahwɛ Asem Mpe Nipa ana no ada yɛtabira asɛm bi de to yɛ apono so sɛ yɛnua bɛma bi wɔkɔforo abɛ wɔte hwee na kɔmfo anɔkye ɛkrataa mekae so no ɔmo twerɛ so sɛ ɛyɛ accident yɛ mafoɔ dodoɔ no ara so frɛ edi one dance yɛ sɛ ampa ɛyɛ abɛ ɛna ɔkɔforo ɛna ɔte hwee yɛ ɛho akɔ hia sɛ ɛsɛ kɔyɛ no operation o sika no nyɛ sika ketewa ehwehwɛ mu nyinaa dadi sɛ ɛyɛ ampa abɛ ɛna ɔkɔforo ɛte hwee yɛ ɛnɛ da na wotie asɛm bi a ebetim kakra na brante na kosɛm wɔde abɛda Sompa Asem Mpe Nipa no oso watumi anya bi atie panipa memo akɔ aba yaja bi abɔkɔ de yam yadom sɛ ne no obi tie wasɛm bi wakosɛm bi ɛde bɛ pɔten ɛna wɔde bɛda Sompa Asem Mpe Nipa sɛ yɛhwɛ ne yɛkɔ mmoa nipa hyɛ o madawroma ele mame ekwafuo na mga sɛ ne baba akɔ abre ne ntwama no ndim de atwedeɛ ɛna foro abɛ no nduru baabi a me nua na me firi atwedeɛ no so bɛpem ɛfom ɛnoa no Saturday na Sunday the Sunday na yɛhye me de bi kɔ apa hospital iti ɔmo hwɛ me ama me first aid to me ma me wie no mo se doctor ni hɔ yampa Monday ɛna doctor bɛba ɔba no mahu do ma yafa ho ama me ampa ɛmtimi nya hwee Johnson kra ɛdeme ɛna nka kyerɛ nurse ni ba ko sɛ Johnson deme ɛna ka ɔma me kura ba sɛ manyonso mentimi anyonso ɛna me ka kyerɛ doctor ne sɛ besele na ɔmfa pipe nto me bɛma mama me ɛna ɔsa de makɔ doctor ho nim dia na me sempa sɛ da bi na me brɛ ampa ɔde pipe no to me bɛma me nduru baabi esi eduru na ma juso kuro ba baako na ɔsɛ ka kyerɛ me pa kyerɛ ɔfa kyerɛ me wai na me nim ɛna hɔ a me Johnson wie yɛ ɛna ɔnsa na ɔde pipe no to baabi esi eduru ɛma me na eduru Christian na na so Johnson yi na so mam kafla sɛ akɔpem sɛ doctor Monday na doctor baayɛ no doctor bɛhwɛ ya na ɔsɛ dabi sisi de kɔfo bɛgyansi na ɔbɔ krata maame ɛna ɛgye me kɔ kɔfo bɛgyansi ɛhɔ ne ɛkɔgye me toyɛ ɛhwɛ me kakla fine ɔmo hwɛ me wie ya no sɛ na me ho ntɔɔ me nso mo se ɔmo hia ɔmo mpa ebisɛ de bia de bɛti bia Saturday yɛ kɔ Christmas na kyerɛ sɛ wo ho ntɔɔ so ɔmo so ɔmo hia mpa no pashan ɛyɛ asɛm o sɛdeɛ wɔsi ɛbrɛ no ne ntinimu no bɛyɛ den ɔyade paa nti mɔmɛ soso no sɛ yi a ɛma ne gyi ne sɛ yi a ɛsiane sɛ ɔbrɛ paa yɛnti o Saturday sɛ ne yɛ kɔ Christmas de bia de bɛti bia so ɛprafoɔ ɛba hɔ no nti ne ɛdɔɔso na me wɔ orange hɔ na me da orange wulum nti hɔ ɛna be frɛ me mam Saturday de asa 11 something na me on ka me frɛ mam wɔ phone so na me frɛ me mam ɛna me buy ɛna ka kyerɛ me sɛ deɛ ade asa nti sa ne bɛyɛ de ankɔ mam me na fom na yampa ade kyea ɔpeka abɛfa me ɛna ka kyerɛ mam sɛ no sɛ ka no munya bi dia ambulance nya na wa ha bɛma ne baako na de matum de makɔ fie na yampa Monday wɔde makɔ gin room 9 ama hɔ fon so atoa so ahwɛ me ɛna mam ka kyerɛ wɔn sɛ nipa wɔwuo ɛna ne to ambulance nye obi a wɔnwuye ɛna ne to ambulance nti wɔn srɛ wɔn a wɔn de wɔde ntama koro ɛsɛ hɔ ama mada na yampa wɔ Monday no adeɛ kyea wɔyi me de makɔ ɛhɔ no ɛna wɔn sɛ wɔn master kora bɛtɔ sɛ nipa da fam a ɔbɛha no nti wɔsrɛ na wɔn deɛ ambulance na ɛsɛ ɔde man de kɔ na me ma be frɛ me wɔfa na ɔsɛ nso de ade asa ni sanete dia wɔn pɛka na
wɔne dɔ bɛ ne nkasa dɔ bɛ di okay bia na saa bere no de adiasa ne ho ntɔ no na nso so kɔfo no kyefo se yɛ gyempa no ne ho ntɔ no ɔmso yɛ uniforms abranti amene ne ka sɛ saa bere a wɔtiwe sɛ ne spinal cord no ɛkɔ no to hɔ no bibia ɛho sika no ɛnyɛ sika ketewa ɔrɔfo yɛnkɔ Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital na Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital no na wode aduro bi aba ɛyɛ Donek Herbal Mixture aba na saa Donek Herbal Mixture no ɛyɛ memaduro bema unya bia ababo yi papa akoni ansa nyina so bema wo huntumi so de ye bema duru ba bia ukonsi anu akakra bia no wagem duru ba bia utumi so ho de sem na wo mpa so no wo fom Donek Herbal Mixture me vitality bema ho ye dene papa memaduru papa se ka beba bia no ka unya bi na utumi enonom Donek Herbal Mixture me vitality memaduru pa orofo de bema o mema yom ayemere bia no se wonu Donek Herbal Mixture ebetumi abo akoni ansa nyina so ba bia to onuro tunuro bia nda okwa ibenya bi amaw na wanom Donek no ebeboa wa ho de nsempa ewo mpa so pa kuma se ya ba bia to nduro bia da okwa obenya bia to saa na sunwa na so yenko Green Light Pharmacy and Cap Herbal ni Mose Pharmacy obenya bi ato yenko Accra so a o cash drug line no nyina da wokwa Donek edu papa no obusa obenya bi ato dunkwa obenya bi ato orofo yenko na yenko memia yenkyere wam yemia yenkyere wam dia Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital edu papa wodi abagwa so Donek Herbal Mixture memaduro yenko to bi ebeboa papa 0246 727 677 0246 727 677 and 0249 208 252 0249 208 252 and 0575 215 501 0575 215 501 Donek Herbal Mixture me vitality memaduro pa abagaswa boa mema momami mi omochirom ko pebito ebetumi abo yi papa Dank Natural Healthcare Complex wo frewo Dank se menka nche wo se he wo ba ye mfie du nan ni onanim guase da biada na ahotofie no a ye de ema Dank no enya se ono ana no hote no de di ni to no so da bi o omo a wo mo ekwo a wakwa tede na watumi anya yaresa edi afri Dank nsa no omo ene de ahotofie no enso ede ema Dank yade be na de ko Dank aso ya wontumi entu ase emfama odofo ye ko pachi number 2 City Life Hybrid School no enchemu ho pe na Dank Herbal Complex ubetumi ehu no Dank say adie bia ye yade asem bia no fa beda no nanam san yade kura de ni wotenete pa odofo ye ko Dank wo yafom kwan ye mfre wa homa wi so 0244 017556 0244 017556 and 026659 3330 026659 3330 yanko Dank wo maami adusa papa adusa efre wu maami adusa ne papa adusa se menka ncho na enwumire se ye kase koko yade pa de a kanwakoma to yem papa na wono na de adusa Herbal Mixture abadwa so adusa Herbal capsules so abadwa so orofo sa duro we ebetumi abo ye papa wa bra ye kotu koko no ase yenom Herbal Mixture no ene capsules ni mom eno ene betumi atu yade na ase maami adusa obakuma se afom ha de a se ye ka koko yade pa de a eye maami adusa so ame magazine ma akruhu wone ko filling station no wura ho pepepa ho na adusa Herbal wo yenko enko pedu papa enom na emfa entu ye yade ase agan aduro we ba ye no enye nne na womanfo dodo no a na agan no wagye adi na wagye atum se eyadu papa orofo agan no ba no be manom bema onomu a obetumi asika no pi be sika no pi no kama ama emano ama more piafo orofo se siatica nko ade ye pa gani binom wate ebetumi abo papa 024061 6061 024061 6061 ana 0205 573 345 yeko pa gani bi ento na yemfa emimia yenkyere wam azigblibo
Sonkalu Kagoka from Benin Dahome Togbe Ahaban Keke. Yes, you can't have a drew party at Togbe Ahaban Keke. Send Habadru and Habadru whom was a Togbe Ahaban Keke and Manim Fabia Togbe Ahaban Keke Ewufia Aziblibo Sonkalu Kagoka from Benin Dahome Togbe Wufia and that's when you fe papa na Togbe ne banner pamata then so the man ne bano when ne papa size ne papa ni onye tailor ni ne ba ne tailor ni na Togbe so no ehwe nipa mu ne honamu ma ade bia dani konua dani paso bia no Togbe Ahaban Keke asem ono na oye baifo no Togbe Ahaban Keke obeka chiro zizia mu asem pa de Togbe Ahaban Keke Penipa memo akwaba yo papa pacho mo honti sen kama pa na so oh me hu ye papa oh ho ye fe dodo ho ye fe sa se uti asase we so na sebi wakasa wa hondin dia ehia se obehwe o husu anokwase be ya Sompa bonifo omunko ku atwatwene ananse adipa bonifo omu betumi adi yare adituso ti ujaja yo huna se omu okun ananse mu di yare bi tuso na ofi asase so a atadia we ni nje hu ntuma we ni nje hu no eno ana ebe kwa kotobia yebe di she ogura di she adaka no yeni na yebe ko no munko duru ho na bia be ma obaba ise ko nti awiyase ayewo yi sebi uye anipa na se uye ani Togbe brani mu kakra okay uye anipa na se sebi uti asase we so na udidia na eyode oni uyede okodi agro na eyode a ehia se obehwe ohun so yi sikago ubutomu a na ede ni na no so ehia se obehwe ohun so yi enye sade a obia ni ho a wawu akọ na o samba back ababe catch se o ye koho no oho ye de ye koho no oho ye fe papa obia ni ho a wakọ aba ababe catch sa enunti na me Togbe Ahaban Keke sebi awiyase me bae no me ba betu anyama baakba ku 4 ni sebi mi betu mi atransase so ayeni ache enu ye 1 na mawale enu ye 2 sikabe gumi botomu enu ye 3 ena mi akasa mi ba mbe wakoda ajai dipa e wasase so nti huwa o hwe Togbe Ahaban Keke na sebi osi o si ya na etumi kano nkrofo we omuni hu nkrofo we omuni hwi amafo bebre otumi yede otumi kasa nebu soso no sebi okase omuni hu omuni hwi ya dise obetesi kakra na wahwe se bibi ewahia wakasa behu wa mfa wosa adeka ewo a utumi hu se nisi eya adwuma anase eya adwuma utumi hu okay Togbe ena yankomo twetwe no ewiase no emu ohu pa Togbe mamu musa se obi beda na obeso daye na wone be ma da wone oba eda eno ne friend spiritual marriage no yeah Togbe no edi nipa nya pa na sanso be na de ba nipa so ye ba wiase no sebi adwuma wi enye se me mekosua ewo obi ho ye wo mi ditum na sedi asase so ote no sebi anyama etumi ha nipa ewo wiase no na nya de keto nti obi da na oni obi ada obi danso so na ntwe bi ade ni obi danso na odidi ewo bola so obi oho a na nipa na wawu afra wiase no eno na ya na etumi hu ni ade tini na no eye bibi na etan koso afa wasetan ho a enya dia wasetan mo ensi so da wasase so ensi so da wasase so nebo bibi a yedi yetomi di sa yare no yetomi di stop sa de no enu ene ye abea
wakasa ewo wo fie ena wakasa onnimu se de etumi ye no eno na ye de yetumi di plane ena yetumi di hwe saade no isan se sa nyama no koso afa obi ho a ebetumi amana adwuma wa plane se oke wo betumi asomu yie no ebefiri usa ebetumi amana baby a akwenya papa ye betumi ade mawo awadwuma mo dia ebetumi afiri usa oba na oni no betumi abobra akọwedi mu no ebefiri usa ubasa se we so na se bibisa no ekoso afa wo ho a wakasa no yare ebetumi ade ababetu na chese edini panya pa yes nti saade no enye kura nyame bia ne pa wabo ne pa se okay ubeso dae a eye dae boni David me to go haman keke me direction na me na kita di ba wiase sebi me ni we uhu se me ni we na oto aso sa se adia na metumi hu se okay ankrofo bi tak me nebo soso no obewu obekana no obebie na no aka na obewu nso no na nsan na me wo ho na me ni we no na oto aso yese sa na akoda mo no ka che papa se de ana utaka no bibi be si we na so se omu to na mo kakra ye wo ho na man bi na mo ko mano sika se okay kwan bi aso no onfo so na nkokom na omu ko seti bibia ade mano na eno ko ye no se bi se mi to be amen keke mi ye boni afa obi ahunda nebo so no wo dwi boni afa me hu anadwo be hu asana de beche eno na efre no be ma nti mi nko asole mi ye boni bia nso nti saade na o kan no bosuafo anipa ye frɛ no bosuafo no enu ene betumi afa betumi hawo ewa wo yesi wo ya nwanane na sɛ obi betumi ya santeni sɛ okay obetumi aba be hawo a wo ya nwanane no ensida nebo ukɔ dan ewa obi fie obi ukɔ gi dan ewa obi hɔ a anipa kro no obetumi anya kwan ahawo because nkɔbɔdie mu no obehu baabi a ofri nti ɛya nipa bɔne a ɔne saa wakasa bosuafo no ebetumi aba be ye baako ɛna mbetumi aba be ye aba be hawo nti mitago aman keke mi makwan na nipa daseni betumi ha me ɛwa wiase nti wo a wotie tɔgbe aman keke a wo hwɛ me a wo ye oba a wo hwɛ me afi na wo si so se oke obetumi abobra no fa wo na ye hwehwɛ mu ye paso fa wo ye wo ni mu a beba beto ye di wo chi dada na ka ye ho de betumi aye wo ye be man so afa wo hu ade ka me hu ti se de wo kɔ market na se wo kɔ hu ntoma bi na se ye wo fair wo kɔ to sa ntoma na wo di tu fi a wo to mi use ti se wo di bretela no sa pepepe na de no tie unti no sebi wo yare a hospital betumi awo ho nso wo to mi mfa hoda but yare bi hawa na wo kɔ hospital ho a ho na wo be hu se omu ya adwuma wo ho ana se mo ya adwuma wo ti mesete for ni anti se de wo kan e hankrofo bebre but one to ne ho anamo a ento bi nkosiaka nti anmafo bebre na moto bi ka se wo meto anamo abre mintu anamo bia meto anamo so ba to bi ho se one tiatia nsofi so auto me sia anokwasem so papa sana sase so nti okay boni ani papa omu ye nua nebo so eya na ye de ye sine ho kwan boni no ye sine ho kwan tambia no ye sine ho kwan tambia no ye sine ho kwan se ko baby fufu nti wo ye bema na se o protect wo ho sa na etumi ye de etumi tie bebre ho na mo osika na mo fi se anu no enya no so atire no nti sa na awo ye tie sika kakra na wo betumi ayi ade siesie wo hu no ani papi wo ho na eye o mu ya ena beifo ye ni papia se mu pese betumi hawo pa wasase so asewa kasa na wadane ye nsanom na wo ye obadia na wadane ye basa obi fawo dia na wajai wa disi ko wo ye bema nso a wo ye adwuma na sika no afrusa anase bibia dia wo so no bia no enye a na se mo chichiri wadwe a baabi a wo bekọ a eho beboa wo no wo bekasa china next week o 2 weeks time mbeko utu atu na wo mu yi wa adwena fi so nti sa pepe na de leti etia kotogba haba keke ho ti adipa no
Debi enya dia me betumi afoso obi ase bra na sebi togbe ahaman keke betumi ya den aboa nti nebo soso no mam nua nkwan papa ade ahye ho nti wo ba bedi a ho na wo behu say yes eye de ana say ye de wo behu medas enti se obeda na obi ni wabeda ese nyoma pie no na togbe ahaban keke ka ho asem no se bra na ese wadwuma ese wakwantuo ese wonyoma pii enu tie kotogbe ahaban keke ho togbe na ewura we so a friend say kamale we no your friend of fiura your friend of fiura ye kasa sebi awari jai de wo ho bebre ni bibia no enam sa de we so wo ye bema sebi wo bema no ya adwuma anase wo bema no sebi wawu anase wo sole nso ahodi bia nem usu fele sikanko na wi ama oba sikanko na wi ama oba ade wi achensika uti asase we so sebi we ni ya adwuma waso ya adwuma unai mienu ni na ya adwuma usam mienu ni na nso ya adwuma bibia nso ya adwuma na chese ade we onye adwuma wo wo akasa wo ho a otofunda ka na wo akasa wa no mu adru kra wu e wa wiase me na me ka che say we so ye adwuma yes ehia say we so be ya adwuma uti asase we so utumi ya adwuma na bo so onimu sedi ade no tie sebi ya nipa no edu ba bia na ya adwen e wo fom isan say anipa ni bema no ya adwuma de enti amu adwen no tumi firi so ni say obefa de jonso a enye ne ya anka ye krobi na ye ne ya na dwen betumi abaso nti oyi ana to na o dia femu ade aba so ase na nti se foso na wakai se ade wi se wa wu kura na se enye adwuma braboko ye wo bibia ebetumi agyan so na wo akasa ebetumi ade asore na ye free hono mu a sole nsusu na se ye betebete ana se obi ho a wo de no ye kitwa enye kese ye wo kwan ebetumi afa so a ye betumi ahwe wo na ebetumi ye kese nti kakra me pese betumi aka ade asoso ni se aha ye di time ade ya adwuma na asase so a ye wo yi anipa ati asase so a anyama bi ene etumi kan nipa ho ena obi abetumi afili se okay wusu ya nipa u kan nipa ho wo ye bema de dikan u ma wo ho kwan na yare bi atumi ntake wo enu ye one u ma kwan na oba na wo ni no wo ho no obi be jefrusa ebe ye wo yire enu ye two uba kwan be na obetumi afa so a uba ni na betumi ayakoda papa ubetumi awakoda ewa wiase enu eka ho a eye number 3 so nti number 4 enu ene ye protection na ubetumi ya protect you ena ubetumi ase wo na nso okay na wo ye oba de tumi mana wo so betumi aye oba ni se be ma bi hu ana na ni age na ubetumi afa wo ade trafie nti e mana ofiefuo ani pa boni a odi we chintin o si hosa so ahu nti mesretiefo ni na se sebi yen sole afa ya kasa ne padua no anokwasem se de be ya ye hu betumi atoye so ahu ewo mu se nyame ewo ho ena etumi buaye nso no nyame wo ho no yetumi njai bibia ama yakopon se oh yakopon de ewo ho yakopon de ewo nyame be ye de bi o mi to gba keke mi ka se nyame be ye no mi de mi ni sanlan no sokura debi na chese a friend say asofo betumi abon pa ye se o hu de jai bibia nyame be ye debi mi to gba keke sebi abrofu kasi na abrofu ye kura no sebi u pese obetumi adrive kura this e uso musia no enyesa esa de car no to me nko nti u jai no sana se nyame be ya wakasa betumi akun no nti no to gbe akamban keke yakopon bua na se u nyame akasa se okay u betumi afreme na ye bedi nkobo papa afa wasetran ho
na wobetumi asiso afa ubambo sem ho number no 0244 0244 48 47 47 0244 48 47 WhatsApp also wobetumi aye voice note unua bi wa brochire ewo kwantuo mu anase ne hu bibi ena eyiraye so hu bibi na eyiraye kura pa ye wade bi ho a wo gina ho na se wo bade no din a anipa bi na efaye a wo hu no direct okay unti no sebi anipa de kasa titi de ye mfa de to nti de mi betumi aka no se we ni ti hu a tu anamo hospital junction nti wo betumi ade aba we ni ji hu susu na se baby fufu na se wo betumi akọ na se wo meto wo susu a ye okay but ma ye wa address wo betrance na ti se bibi be sia sana wo so bo ho bai bi ne bo so ukọ a for so na ya ne papa ti se top ya ba keke yes azigligbo sebi apenifo obu eba bi se kraman sebi ewo ofie na se obi ba be bokron no ewo fie ho na se kraman no enkasa na chese wo faase anase wo nua bi eka ho bi nti anyama ehawo no ofie fo anamu kano sen ano anaje se manini wo Osei ase manini wo mto kama ni mpo mo nko a oba dia obepo okay sunsun no da anya hospital ya de ana wa kasa odi ko hu doctor debi sunsun bi no ba be da o se me ko hospital aye togo ha ba keke doctor na abetra no ne de no eti se sunsun bi no da sa no ma wo fosu edi ni panya pa especially enkura na aba no ya na wo munim obi wo ko so da ekura wonka obi wo ko so obi wo ha na ne refi enu nte na togwese se wo da na hu se obi no da eya de se no mo fosu ensa de ba ko ese no ma bebre wa kwantu se etimi se no udwadi etimi se wo sikasem even wa wade ku etimi him enu nti ena togwese ne de ne wo ka kira manfo no se ampa spiritual marriage ni ha manfo wa hwe mu ahu spiritual marriage ni ha manfo enti na manfo aba mu hudwo mo de nika kekere mo hu ya mo dress mo koyi bebre spiritual marriage ni no mo dance mo nkai mo ntu hu na mo enno na bo hu oba bi ni ho fefefe na nso onya kunu bemba bi ni ho fefefe onya yire onya kura na nche na yedai awade na gu nipa no ba wo meto hwe se ye to ya boka to akonfam to yi won to bi ba no ba beda ne free togo aba keke no bi bu sase togo aba keke won yefa eye bomfa fijase kwantempo yi so u firi acha okrom na okwa asotwe u firi asotwe a u betuma nante kura ko bomfa hospital junction wudu a number na de tu dwa bomo de nefa fre togo be ma nkura na ba befa u pe ba bia da kura togo be ma ba bia da na togo ne branch ne bebe u kwa nkanso a je kotoku fre number no togo branch nipa bi aso ya ye nipa bi aso den togo wo branches bebre na emom na kumasi akura no sese no enoma bi nam kwanso e ba togo e be ye kakra no ne rewe pa no e bi e be wo ntenne a hu togo yi bomode na fa ho bedom no ne tu hu ana mo ku bambo so ye kama bambo so ye adwuma bambo ye bra na no togo de kawa bi ba ha wo se wo mpese kawa sa kawa ne be hyew na obi be hu so akɔhye kawa bi a wankasa wo to kawa e ye ofete se de hye ye bi togo be ye ho adwuma ma because enne se wo kokofro ka accident kum nipa ba bia wo kɔ no party na wo kɔ no obi kokun obi de adwo kogu nsam wonnim sa bambo na sam na togo kana ye adwuma pa bomodi to na ko togo haba keka so ye de number ne be sa tudwa na no wo ka asem bi se bema de o ho no ma me enfro bema eti wo fosu ye fa number no tudwa last na edwada so fo ayi togo haba keka wo fia edwada ne ukuada bia no tie ha ne tie na sam ne fa number no tudwa wo fosu enko togo haba keka se ye ka bambo pa dia wo yini firi mo ye ontwa moja o okwa na obehu ontwa moja ade ba ko a eya na eye me wanwan wa wiase ni se udi awiase ne ho agro na se wa nipa no firi mu a
nkrofo na mbeto amana no ma okura na obesa atua omuka na de ti ena omu utua muka na mutu amana no ma owia umesa aka che se koto semeti bra ani wa bibi ye opa na weni aye ko awu kasa wo susu ade go hwe se de yetumi ade eka ade akoso uti no sebi ewo musa nipa betumi awu ewo musa nipa betumi ayare nso bebre ho a enye kwa togo ye fa ma ne tudwa ti number no eye 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and answer 0244 50 60 32 Bakunsu eye 0244 eye my personal number 0244 48 47 0244 48 uye abrantie na afina wasiso se oke ubetumi abobra brana ye hwehwemu se utu asokọ die na ebesi okwan anokwasem die na ebetumi asi okwan na ye prapra kwan no ho okay hwe uyere odi aduane de guchesi papa mu amawa hwe se de otumi didi ti mesreti for ni na se ya na ebetumi aka no ye ka no se ya na se ofa madamfo a wakasa we ni beji papa enye juju enye bosumu ho asem na ye ka ne bo soso no ye wokona yetumi faso ena yetumi di trawo yase yetumi yefe medase ebedu baabi a na meba fie ha memfa no ba bia de tudwa bio mbedi yansa adi mankrofo kwanya obefa so aba obra okay se utie na se sebi yansa de ufa medie no adi ka wo de ebetumi ali aboa sebi tunfo kra de wo hokra no ewo nkrofo a moto ne fo ewo nkrofo a moto bi kasa chense nana ye faha ebeboa ye faha na ebo na denti na wuti hoy yare na etumi hawo ye kase bra ana se bibia etumi hawo ye kase bra na wuti ho ti hoy baba toga ba give kunipo yani azigbiligo sonkalu kagoka from Benin Dahome yene no na etwetwe nkomo na yetogba habai keke orofo yekobu fawate hospital junction gina wa na no na nkoda no baba be fawako ema na yedi tudwa no na togweda bia woka no ema no hu ahia o na ochina ehun betumi ahia o eno to ya factory ye ya atwurugu ye said ye beya adie bia ekwakwa esunsum spiritual marriage bia no togba habai keke obetumi aboa pa abrantia ne no twetwe nkomo no orofo ni sisi achi ho no abie se ye de ade no bu tv no so a abrako papa na abrako seme wom nyina ne se yesi ekoye ne surgery na surgery ekoye no no eye 50,500 million titisika ni bi ye kofa ne he abrantie so obre papa ye mu nipa wa brako tiase pani panti ya utumi da Pastor Debbie kafra wate Pastor yo kafra aya asemu wi asena obia wo kwai obefa so obehia ne nkwanhia seka oka se onu abeyi a kabiko ne maame benya problem nenso so tesi a wo mo se wo mo ye operation on baje sai me pastor scan nkasa men se den ni musa o we say 550 million titisika no 58 Sompa titisika no na je say ye nam 1 billion kwan so mame o te say ay asemu oba no bre pa o aye me da dwene bre ni mu aye me da dwene pa na mu ni bi kura o pa cho de bi kura ay asemu
Omonfa ne photo no yin nto so. Ne sisi a chini se da esi abi no. Monfa ento TV no so ma ahwefo ne atifo nyina anhwe. Asem ka ye bo nipa wa bra wote ase a kebeboa papa. Kwagu wo se yentansra de enso so ama me ne wan say ye yade nipa benya wa yade kuru ya aganti obre sabia ku sabia nyado ne ma me nimpon omuso mu nika pre kurada Asem o enso so sajuri so amamu a branti so kwaku onu say Asem na da wono Ira hopa. Obi a wotie be na no yenwa ba bi frɛ wo se no was situation oboka. I think say no can say 2 billion. I say 1 point something billion and boy. Na ya yesumie ne sebe sumie sa na ye ne yaye. Ye gisun ene sede. Sa na yaye. Obi baka se bi a sika de mu otototo. Oketu obi. But ye woni pa bi nso otimi ya doye. Ye ken. Iti sebe maami ne baya ba. Enoma bi ha adwen wo wiase na ye ne ahiafo no. Ye ne anasa no mo betoto ye. Awofo ebaye depa na kromo asikafo amempese mbobo obi de ne ba kwa akofra be. Oh. So okunu. Agi ye ne sa abrantie ka sa be wonu a kada de nka. Kese sa maami abrantie ko dwa to a. Ena mi wezi me yase ke be ka kirewo. Ti asam no. Aben na wo kwa akofo so wo kɔ no timi sa aben wo ababia e de atwede afuru bia no na that me say wa ye nusu ache so ati ase ɛna ɔde tale ho na ɔno ankasa me say experience ankasa no ni bi hwɛ te sɛ kubefuro obi betima afuru kube akɔsoro akɔ akɔduru hɔ ba wo wura mu no ɛwɔ tate sɛ di wura mu kube obi betima tale kube ho afuru akɔ akɔduru kube ne soro but wo wura mu no uwe kube no ntaba ni mu no e wotati se yedi wura mu asema make obi oni kube fu bia no obetema se na pramle bi da so but ye woni pa bi obe wura mu ohun pramle na on pepre no mete hwefo bi ko experience e wo sa no ma no masa aduane die ko obi wo experience wo hu sabi obi ne yere kra na no ko experience wo mu eti ade bi experience wo mu ka experience wo obu ha sebe ne front tire na ne back tire pipe oti pompe o de ka ne behwe wo obi so front tire ko speed pipe ya obe iri stand yakọ ama bibiansi enu ntina de bi experience wo abenu obi ho kora na abenu wa onfa sebe atwede entale ho enso obenu na yenwa ba man ne maame na aka che so onu abe ampa abenso ho onfa so anda woka se maame mintimi mfro a enka ebuachi bidin dide bia mekam sa de bia beto akwan bi edrum bi na so ma obakra wo kwan na o se papa men kwa edrum bi anke yente na se so sa na tie enti obi wo ho a se bi ye kan wanya sa experience ni bi ana se bi nso bi atoto no da ya wonim ne ye kan aha yako computer so be dem la sisi Ade. Tinema na ututu no oba mi ntimi kura. Oso wa. Ayo senior. Me dey ade adan heba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef. Dan heba product. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nko a wɔn de bibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wutimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔ mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afei na me beko me nkrata krani Hey ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otuadi di musa no Oh Express Group adarumenti akwento ayefo opese otu kwan kosua de a Express Group do beko man bi to say Canada US Australia UK and Germany say to ana say visiting so a Express Group do beko Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labour roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Yamwa nipa wa bra utiase. Ayara hosemo abranchi we dia beni. Wonu wa wuntimi ntenase, wonu wa wuntumi nda. Asem. Confanoche for say 580 million. 580 million. Anyesa omuntimi nyese adwuma papa. Kwaku adanu a ye fa story we no dodo no ase ye mfa momu number no ento so. Na ye hwe ye nyame betumi aye. NTMC a 0355 40 45 26. Di e beba ye precise samwa. 0355 40 45 28. 0355 40 45 28. Ye mfa momu number no ento so. Di e beba ye princess amodo for bebe sre se yemhwe na yemo abranti ya kakra kwa na yakosre se yetimi ekoye se adwuri we ba ebe ye nimunyam hye amadwumadie efri se abranti ne ho kire no papa anya se kecha 0355 40 45 28 0355 40 45 28 edi beba aye princess amwa kwaku yenkon homa no susu yenko so street 05513131 05513131
0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 na yenkon homa no so yenkon kohwe yahwefo ene yetifo ye wona obua ye dwumadie se ehia emwa bi se ya yempese bebu obi edin na nso so no momo number no na eda TV no so no edi ebeba aye Prince Asamoah odofo yemwo nipa wa bra wotiase yenkon homa no so 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 na yenko enko yenwan emwa sense wokofro abe na tehwe yo ekofro abe na tehwe ye yemusa se sisi a ni sisi no akosisai ontumi ntrase onu a ontumi enna rofo konfo no chefo se 580 million anyesa say dwiri no omuntumi enye 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 dear a good TV no so no momo number no rofo abranti 580 million enye sika ketu ana ofo no obi so wo abibidro bi na meka obi wa bibidro bi obetimi de akyere no sha tete no na sa no ma wonyina na hospital no na enro anei ene na epese ehu se obi so ho a obetima kone moa ewo bibidrom a obetima boa na ekwan da ho ma no yenso ebe boa na ma yenso ya pagya na pa ti yenso ye hwe 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 what is happening ya semu orofo say ya ni yade enko ade a top eye care clinic and American for nam de ama ade bi ye ni ani sembia no ye fa nkodan top eye care clinic sa akoda se pani na wo se menka chi wo se ye be screening e de ama adwumakuo kurufo na se fa ko nipa abode mu ne pese ye eye screening de mabo mo no top eye care clinic say oto won safre mo a obeba na wababa be yodi amamo say ye ka sunglasses pa dia any frames ya top eye care clinic or the fe papa see ani ene hayen ye mfa nkodan top eye care clinic wo say juada kosi fiada no pa no nwotwe kosi enwumere no num ene obi no na memene da dia no pa no nwotwe kosi wia no mienu na memene da wapon orofo oni num hotel no ene di hwe animu enka na fa ko ana Sompa TV wo no eho ena top eye care clinic wo 0552 292 274 0552 292 274 yenko top eye care clinic na yenko enko hwe yeni yade orofo se nigye ba ye twetwa bio abreko ba so asa na bia no Ghana bi omaji atumpa eye klobie orofo klobie na nkasa pa no eba Ghana ha no Ghana fo aso mi se twetwe eno nti aponto ne abadi ntro no nyina da eye klobie she free jim sa na ho atiate suo no ya na nya asem ketoa se ukwa kudidia pe klobie ni twa obetumi atibia dia enya asem ketoa oba pemfo ntimi num klobie sa na unifie du motwe amfo asem enko klobie so bia eno ane club momo number no mo fanto TV no so mayen na yenwien mayen kono moa o mayen kono moa pa hello baby afrefre udin katachie ya sompeni Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie na wotie Oforisuo Aboagye na pamfo lawyer Asem na mpese ayi Asem na mpese me bem da de he je mo kan si dwansa Asem no yen ka dwansa Asem ha me si dwansa Asem no no oli asase Asem no yen ka asase Asem ha ne yen ka 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 me homa no di mani papa Asem kese papa yenwia no ne wakwa ahuhiem momo name no ye Prince Asamoah Prince Asamoah number no mo fanto TV no so mame
yɛmmoa nipa wɔ abra wɔ te ase no ebi ni o 0555 404528 0355 40 4528 edi ebeba Prince Asamoah sika yepe na yɛde akɔhwɛ abrantie yade 580 million ɛno nti yɛbɛsrɛ wɔ na wo hwɛ Asem Mpe Nipa na wuti Asem Mpe Nipa so wo Ghana so wo abruchi mem mommyɛmmoa nipa wɔ abra wɔ te ase na me wogidie kɛseɛ paa sɛ yɛkɔɛ sɛ adwiri ba ɛbɛyɛ anigyesɛm ɛwɔ afidie wi so ɛno nti no yɛnkɔ yɛ nwen ɛmmoa momu number no ɛna gu TV no so no ɛdin ɛbɛba so ɛyɛ Prince Asamoah ne sisi no akyire hɔ na bie wontumi ntena se ɔno a wontumi nna ɛyɛ asɛm okunu ne maame abɛ no kɔte hwɛ yi 0551931931 0551 931 0548 931 I wonder why and I say yemfa number we 0595 165 250 yemfa hososo homa we no edi mani papa se prefer 0595 165 250 0595 165 250 yemfre emfa hososo kakra na yenhwe se yeboa nipa bo abra wote ase a se bi na se yakɔ nipa no mmoa na Nyankopɔn antu atimi eboa wabra bom se yentu abodo no nsuo nani ho na dachi bi yensaka eno ti se ye ne saa ebetumi aboa pani pant se sie no omo se wanfa sika na ama omo ntimi hwɛ wo ho wanfa ama omo ntimi nyema wo passion ti kofi yeko passion eya semu oche se ifie kura nye wo ho passion bibia ni ho passion there be oh na papa busuanfo ma bo mama ne e passion omo se sei e passion emina me da kofo emergency no na papa so da wurum 9 a wono so ne be mam ye in operation nti okay hello baby afrefre udi katachie me kaza fre asante fijanse papa yentio enu ana mane kose yale ya na vozo mesra wa mehia o personal number na nka me no wazusu ensemba ko me ni wi ho mesra wa ayede production la no ebetu TV no so yebepom a na wa frame ba why never chiro okay anunti yasem pa momo number no ene da TV no so no di beba ye Prince Asamoah odofo yenua no yasem ono maame ne ba yo maame kire se bibia ni wa ewo ne papa so obusuafo taskala ti ne dayeson ene ne hawo ne na manie nyina Asem Mpe Nipa nimse Asem Mpe Nipa betumi akone mwa penipa na wankasa ye di adwuma me pasho na menem wofa ene kwakwan so ifri kumase ekɔ nkran ifri nkran na be kumase na me pasho na ye ba betfo ba abari ton Friday emla me panisho so manofo omfanche me emla kufodo ede case ni call court no sata na case ni si na mo kumase ena me firi wo betfo maba Friday no ena de Saturday na me kwa asole Sunday na case ni si ifiri what now ist na me bre na no wo fa ye di adwuma me pasho na ya the bus ene lodu ya the bus lodu free kumase ekɔ nkran ya lodu free nkran aba kumase as a 2012 passion e free ho passion na wo fa no oda so ya adwuma no passion se wo jai na che say
ye due mu a emwo bia ne abusua ne mo ho passion oh aya asemu kwaku aya asemu se na sa no ma we to ye ne o asika ni ba de no akofra be enoma reho enoma we reho chese ukọ achire ukọ bonkum ko ni fa hwe wanim ni wachi a obi ani ho enoma se ha dwen onre de mu se ya na reho sa na sabetim enu ti na de bia ye ka no se ye ne ade we na ano odin man na enso ye onipa bi wo a se be prenya aduasa o ka se wo che wade a ana wo yi bia bo a enha no ano odin ye mo nipa ofosuo ano odin o hwe ofosuo be si de bia men kasa asem se busua bi wo a nya ma mi tienti na me kasa enu ti ya na nipa bia wo ti wiase mfa life ni agro suku ne se de wo be kwa yire ho ko adwuma bi ekuta bia yire ho ye me si busua bi wa nothing esu yensu na ya na ya nwene ye ho we boys yi ni ade am titi moto isu hu me wan we ya me yo se asem bai wan ye ko dan no ebi ne ate hu show the time of the be fra be so be show nipa unyina so nyina ye osisi abrante etuyi mibusa no so obedidi a se bebi a oda ho na etete na se obe feel comfort is o gina tenten sa ontimi ntrase show the atono nipa osisi na America na edumre bi so fosuo se wo suma oba bi kwa na so nko a edumre bi a yenka yemfa ne sa because edumre bi a nyame kasa che nipa abrante ekofra be no so mfa nkasam nenso ye beda amanfo la ne haye nenso ye de tu dwa no ye nwa ba bi Fred ye na I don't know nyankopon ya adoma de beba bia nanka ye ka bi shi wonu ma nanka ofosuo otu bia be nenso so ti ase kapa me ba no si mi kuta 200 ana mi kuta 300 a nanka kanya nipa enenso ebi ni wo ne no kura sem ni waka ofosuo ebi ni wo ano odin areho obi ba e programs na obi ba programs na obeka bibi se ne se bi wanya bibi anfa mo no fosuo ya na ye kura e program na edu me bia na areho aba esu se sika ye kan ne do bi kato anadwi ya esa anadwi ya do bi kato esa anadwi ya ensan ya because obi se woni sika ade ache so nti sika ne nsan yo nko fie sa ne wiasiti o etide bia ye kasa se mo chedi pata sa ne bia wutie yen se wutie futu se ma ye de banko a Asem Mpe Nipa ewo Sompa ye de ye ne kura ne be ka kirawo enoma bi senti o ye bre na ye be yanzo be de nyame be number no enu ti ye be sra hwefo ne atiefo diaspora group no ene Asem Mpe Nipa adofo se mo miemu nipa wa bra otiase na brantie ki ntim ko ese adwiri no emra yankopon hye ne woni monyam ochena Asem Mpe Nipa WhatsApp group no ye de number foforo betu dwa na ya bobo e ho dwubadie kase pa chechirichi Asem Mpe Nipa ye ba kwa ye nkrofo bi aye ye fa ho adwene ewia ye de baba betu mu anim kama Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya kra mo ye ko long time